O folofa mfatalo fatu Samuel mai mwanga ni vanga le viafi ina ua se fulu ma le tolu minuti ute le tu lai fa I le taimi matou yao te ronei po ni usila. Ia te lo le tau te mitu sa masio tantu ute rupele o Samoa le vanga fo le viafi o folofa ma fatalo fa filo yantu. Asianta le vanga le viafi yantu o Samoa le tu rupele. Mai sea o le te mai mo mai le taimi nei. Iyo. Ma lo afua ai la o maua le anga le leio lo tatu matai sidi langi. E maratu o sauna vana tiu tau mai le vana tau o maulango le vana whaoa folau wali foi matangi e pio le tala ia tupu I vaumala na folaunga e wa tu matila le anga le leio le atua io e sa tau mate mate le ete le nei aso pe tātou te ulia le nei fiafi ia e whaafitai o le utango I ula o te pai ula I le lofa o le atua ma lo le folau ma lo le pale ma lo le whaatotoa sio tātou o tino pele ia o le tau o una le nei o se mai foi lungo peau mangaru o le ea ia lanta whaasara lau o le Blue TV ma le porokalame o le Tautai iai whaivoro tātou o te roo ia se I whaise kako kala se kako ori au mai au vatu mea fo isa tutupu o mea olo tutupu o mea ole a tutupu o mea tau te wha tutupu ai le tutupu ia o ma mea o mea te mawhau whau e ono tutupu ma e mo o tutupu ia ole a wha kukupu umai rumo le tātou porokalame ila nei fo ia so whareile aso lona valu le nei o le masina lona tolu le nei tausanga lua fe lua sifuru me le wha e fi le vaveri o le alu masinga o le kausanga iyo o le utatou folau I le masina lona tolu lona winga toi tolu foi masina tatou au lia le aforangi kausanga ia I le anga le lei o le atua ai tatou te whaafitai ai le mata isau o ia o le atua fua wa ia whaia mea sirisiri lo soifua ma lo nei o la vai ia awai pe ana o fai atu pe lava pe ia fiafi taitasi e ia inisi o ainga e ia inisi o tato wo paanga paolo foi mangafa ua le audia mai nge ia fiafi e ia inisi fato a ma li wantu pe o le tulanta luai ia o le tai au ana le la o le po ana po o le lava le taimi le to lava I tu langi o lo to maua mai ai le nei porokalame e ia inisi wa tangi mai ala e ia nisi ua valaau ia ile atua ia foi nisi ele o le valaau le atua ai wo fa fose o le ale tūlanga ua ia ile soifua mle ola marisa valinga aua ne I fai titi ai lo tātou whaafitai le atua wa o ia na ia whaia mea sirisili mo oi ma a o mai mai o le kingu kasi le vaenga tele ano fia te fa so a o mai mai ma mafatianga na peile o tātou tau sa ile atua Pi wakaku kue kusi o kakori mama kaku fa pe ai foi le atu ile tua e alo fa mai o la mela e kula ai o le tu fa win o le tau sami ia mare ingu sai ai e mantua mu su ke le kingo fa tu ai foi vai aku ia le to alua fa ku ka marking san tau tu le io ele no me sumali ia le fa mai le ai langa o ko vai kai me rin ko kola o ma ko vai kai me o kele ola ina luti ai puava ona tele le na tau apa I fanga lele ma ke ia ile wa kusi ma le lima pe e kau play ma pe tatu ti tau fa pe atu ile tu o le me e wa ele yang mai ke o mala tau tua mala o unanga ai fa mai tala le tu spa yo ke ri ro pe kusaka ko vai kau kusi yo o fai tau le tai au ia vai tu lai toru to fai tau tusi ia vai si tu lai toru to fai tau fo tusi sa wai lo fai ngaruenga o langi ka ngakus ai tanto wo ma ta upusiri io fa mai le tala le fa mai o kai mi e ke kaulango ngai ma yo kingo o tai mi na ya si mai ai le nga ya te oi io ai fa ali ai fo I va venga o le siri ese me la dia kau fa ai kiki maka kiwi ai kau fa ki ia ja er ko inga ma ko isa fa ko ala me wa ninga suya nga lo to ru o lo to ru pe nga no ngofo ma yere ai bo ese anga fa yo sa va di pi ki e nga va ai ma metala se kamera se okay de mai ke ro ese at watalu wana mata TV so o to kau kur meron ma TV walang ai fai tau tuspa ia o le tele yo mele le te mau mai ai talo va volo fatula ia ni to tele o to fio yo tele le au na tofia le tua ma o to fa le tua fatalo fatu mo folo fatu
nei vanga le fiafi ia ngata fo ilea o ma pa anga mai ali tatou program le tautai ia e ma le tautua le Blue TV ai tatou te le ila loa e le tatou malo fa alo ngia no le tatou program nei vanga le fiafi lua fa tatal nonga o le tatou malo mo le tatou fa tatal nonga mo malo ka ko me ia o le fionga i le tamaitai minister malanga mai Samoa o le minister o tina matamaitai a tina e o nuu manga fisotai ia mai se fo i o lana uva ia o whaurulunga o le matanga ruenga le fionga ia Mulipola Anarosa Molio'o iyo lewa te tonu au te roa o wa mau fo whamanianga i tonu le tātou studio nei Manukau ia si whakalango ai le fionga i le mingiska mana tua foi o le mingiska ko ngwala le pule le milionga e le ropi ki o moi ma se milionga ko te ia iyo a fula o ko wia la awa e ma fo ngale mo se ko milionga o ko le ai si sa o ia iyo a o le me ya fa tara no ai si ai fo ia i kai miar nga mo mo le no e umala ta to tu malo longa fo mai fa filo ai le fionga le ta minister ia o tina ta ia me se fo atina e o fio anga tono ro tantu juru manga fiso tai muri mai la ia e fo ilisi tatou malo fa rongi o ke leva ka ua ko ru sofa e ke ua li fo la ua ka me ki ru mo TV ona me na ke muso ka ko ai e fia fatalo fatu mo foro fatu to tele o tatou uma lava o lo mau mai le por kala me lungole ala anta le Blue TV me se fo lungole YouTube channel le va le fiafi tatou tele ila aloa fa manu ya tu soifu o to uma lava le na tusi mai ia fa manu ya to soifu mai ya le kasi kausanga lua kausanga se o se lau to sanga pesi le tu fo mo mole tu fa manu ya nga siata male por kala me o te ya mo o ele ne yaso fa tai le tu to sanga fa tai le to singa fa tai le puipuinga malana leonga ia wa tau ai le tau le penga e pe yo vai ta palenga ia le na u fa mnu ele tu sanga se fu mo moli tu ai lama fa mnu yanga o le luasuma lima tu sanga o le tu le radio Samoa ia ia on te ro ni usila nei o le hauli na le lasa o malanga tu ai awai se feula le keke ia ale au onanga fa le radio Samoa ia me se fo le Samoa Times ia ole unanga fo isa amata mai ile olanga fa sala lau ia te usanga fo mavai atu fa tai sunga fa fenga ia Reverend Pastor Louis Bonifacio mo fo ani ia me se fo la uso fa sala lau ia sunga ia se manu to fa se manu Francis Yohane ia ole sunga ia le adawa savea El Harrington Lavea ia ma le porkalame la wiloa ole tano ava te mo wai le sao io ya me se fo yo le sunga la wao ya tavai meni ya ma le breakfast show fo ya ngata fo ile orkam fa inkale ya tia malana fo ya por kalame ya o eva vanga ya ma to tele lava felo i fo me ni sio tu fa fini tono le nga luenga pe yo manu le lei ana ya ma le to tele lava ila to sa ma to nga lu fa tasi fo ina to sanga wa una le ke ia ko ila ka mo kia si ve ko ka la ka ko ro le malolo a sumpa mai ngai la ka mo kia na breakfast show malang ka mo o pa awi fe mer sumpa so ni pe yo ka malolo ai sa va vali mai ngai la sa va vali mai lo ke sa fa bu ye ka fa e ku e mo o manu o ka ko va ina ka ko ye ine te le o ti nga o ka wa vengere o fa sala la ai ole mai le o va ai pe ele li fa fetai le tu ta tele o mo wa ita ai pe ora ngase la vale o va ai ke renga kiria la fa sala la e o pu le nga fa sala la nga io anai Martin io pira ma va nga ye ale foi la ka ke va ko fa fetai fo lana le a o se humano Francis ia ma o yo le vi era nga le o le tu o anto le rusu ma lima tu sanga fa fetai le tu tua ole anta to atu le malolonga ante mana fa ngale a taimi a to ale tatu porkalame ia se I fa tala noama fa filo ile fionga le minister malanga mai Samoa me se olona uva ia olana ACEO ile matanga ruenga o atina e no manga fisota ia o le tene fo o se manto no o tene o le tipa ula mai santu paitia a fe kai ali e sere ka mamai o ngika ka mengo o santu paitia ia le fionga sa o ainga o live sa o ainga ia ilunga fo el programa tatu marolonga foi mai fa filo ile fionga le minister malona uva
market space. Sao foi marfia? Ai. Ei, mas é minha. Ai, sim. Halo, Anggo. Soli. Ora me ke manga o ruku ki amakat pokala me dia e ko viri mai. Boleh juga mah. Si masih nak cakap Malaysia cakap. Ma pawale or kai me ke ro hai ka umaya or ka manga or kai me va ko top a por pau. Ala no ke wo umar nga pau. Fe heri po inga ro ya pau. Iya, boleh. Fa'awa mo sinamaya makasinamaya boleh mahal. E fa ro le mai o se wakari. Elingi me fa ova por me ro lo ko o va yung. Iyo, ale la top apa ko la kilo fai mai or me fai online e va be ro fai. Le la ko pe ko munguli am kat po kala me. Ma ero ka u mai ka ko next to nga u fa pa u ma ko mala ko maka mai. Fa ngai la unga ngale Pacific 40. Mal talo fa va. Wai do. Ya boleh. Okay. Iya, lenga. Wai fa ro mai. Iya, fa la ya la ngale la fai ku so maka mai show de fai la ko fa la u do. Ia ma fa la ke le fai ngole unga ngal Pacific 40 mal la ku ka fa va. Six. Tai lo. Le Pacific 40 iso se tafa o Samoa o whaafaingo fia i nei nisi o nanga e pei o whaataunga pili o ka o ngā luenga manisi lava o loa mo Samoa asiasi nei loa i le lato website mo whaonga inai le tahalofa voucher. E fia le PacificEzy whaino atu lana whaapitoa le masina atoa mati ai maise le whaamara tuino le e seta o le nei tausanga e whase fulu whailonga tupe ta i lua se lau ta la o sau nia mo ana paanga e lua se fulu whailonga mo Samoa lua se fulu fo i whailonga mo tātou i New Zealand e se ina whailonga se fulu i aso to na i o vai aso te tasi e afua mai le aso na i le aso iwa o mati na o le lima ta la atu tongi pe awha ngā le PacificEzy app e la fwai lau se leni mai lau telefoni whewea ai au whaine ngalo le tātou direct transfer wasi lia mo le fitu se fulu a tātou na la o fa sopori ai New Zealand pe asesi mai o tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Mo nisi whaptalanga bala au le telefoni o Valuselau o Tasi ono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha PacificEzy o lau paanga mo tupe wha mo moli Samoa. O le talavivia mo e sa mo le anturu pele ua tatala ina nei au kilani ni usila mo le taimi mua le ofisa o le company le SMI ua mawhaia nei loa o na whaia oka mo mauta malawa raka te lea o whare sa ma whare titele i si o tātou o turu i Samoa e tau lantu le lantu lanlai au kilani nei. Mo le fausia i no whale, whaatotonga i no whale e te baua o malava i le unanga a le SMI i mangele. Telefoni o lua tasi, valulu o lima i wawha. Pe te asesi atu ila na tutu atu si o le faso mre fitu Rainy Drive e mangele. Pe whaafso ta i le fionga i a Mayava Leslie Wolf. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Taimara wantele ua lua se fulu ma le ono minutu te nei le tula e fa e le taimia mantou iau te ro nei po le taimia o le mo ke kami whakasi ma Samoa mo le sila fie o tau olo o mai mo mai le ni vanga viafi pe no fai atu foi mai fa felo ai le fionga le minista o te na matamaitai ati na o no manga fisotai le fionga ya it's my time minister Mulipola Anarosa Molio'o o lo tu tamatau ya o le one of her ACEO o le matanga wenga lava le nei mai se foi ia le fa malu o ati na o no manga fisotai ya o le tene tau santu paitea po le fionga valasi ya o fie fo mo le no ma to fine ya o live fatalo fo mo fo fatu la fionga e le tamaitai minister for the first time il tato officer nei ya i au kile ni ma ro mana manuia ya so fo manuia siata me se fo fa fo mai Samoa te ton fo yo se la matanga fie ya tato te
talatala noa ai. Mai tau atu e whai a sinke de ofisir. Ia whatalofa Samoa i o tūlanga whalupe. Wai lava le tātou atu nu olo māua mai le nei whasalaunga ia. Atou te whatalofa mau wholofa atu i ia le atua. Whai fwoi ona maul nei lao lao. Tā pena mai fwoi e sauni atu monisi o fontanga i Amerika i ale fwoi wa maua nei ava no mātango fie. Ie whailo fwoi nisi o vaenga o lo tu sisi le lava le tātou atu nu. Ia o tā ua ia a malamalama le tātou atu nu. Ia me pitisiri le tā ua ma le whaloalo. O fionga siata. Alo fa tailo fionga le minsta. Ya, talo fa tu ilo fionga le valasi. O le tofina olive malo mlaka manuia. Malo lava soifua siata ia whaftai o mo fui le avanoa e asiasi mai ai foi ia ma whawheloa ia tuili ngā tari tatu wala tane ia e me se foi o le pa ia o le tatu watunu o lo alalam papa au iau tia ronei ia e me se foi o i lato o lo maua mai ia whaasala launga i lunga o le alata ia malo soifua ia o au ia tau tua vai lava i le fionga le minista ia pe ona sa no e amatatu le mat le maua fa felo i le pa i o tatu au fa fonga nei tu la malo soifua Malo ve yela ngal le tu fa tailo fionga le minsta. Afka yeli paudo sa makanga wenga le wo va ye to le yo le tu mai ia tau tua mai ai kengor mo. Ya me sia fo ilango tangata mai le tu malo ne o sa tu pa te si le fior fa maoni. Fa yo le au le au fa maoni o tangata mai le tu malo le. O yo le Whaataitelea o se lau mani noa ua maua malau fionga le minista. Ia, o le fu maua i lau whaafeiloa i, a me se fo i o le whaafonga maua Samoa. O le malanga mai mo tātar whainga malanga mo Amerika. Ia, tatu amata mai ina, o le a tonu le whaamoemoenga o le whainga malanga male au tova atu. Ia, ona whaanga solo i loleo niso nei vaenga wo manatu e fisiringa e lau fionga sofina ngalo me solo fisiri. Ia, whaataya siata. Te tonu ele te pōmala e le tāpenanga fōi ia mai se o le whaamoe le tātou atu nuu. I le masina o ke topa, i le whanotele fōi lea e te tonu tali malo al tātou atu nuu i le masina o ke topa. O whontanga lea e mātou te awai ma tāpena atu ai tātou mtanga luenga tina amta maitai. Ia o nisi o whontanga whaawau whaaltau sanga. Tono tau sanga fo ilea sa tu la mai le fionga minista ya leota ia sa la tu au wai fo inisi o fontanga ia o lea la o mato o mai mato ia e fa o wina nei fontanga o tape nanga mo le tato fontanga tele lea ile ia oktopa ia ile to po mala e ba enga pitosilion ta ualo ave fo ile fa mo fo io nisi o ba enga nei fontanga o fontanga le nei I lana por kalame I masina o ke topa. Ne foi wo umani fa ailoa. E tala malai la vai le fontanga tupulang talavo. Ia ma le fontanga fo ia tinam ta maita. O vaenga ye lua o lo I lalo fa amalo mtanga lwenga tinam ta maita. Maita awa I tele fontanga le la mato awai. Ini vaenga I le tulanga lava le ai le taita inga o tina. Tulanga tau whaataitai. E ngata fo ilea ia o vaenga o le tiute fo ima matawha I oe tina I le tulanga o le o swing o le tau. Ia o awala I whaatamau ai ngai tina. E le toi pōmala I nisi fo I o vaenga o lo tātou tapisa I fo ia le tātou watunu ia me se fo lalangi a atoa. Ia le whaapita au li lava le sawai no tinam tamaita. E pe o se au te lenga le nā o vaenga umana o le a whaatala noa ina I le fontanga lea. Ia o mata upo fo ia o au te tele o le a vei fo ia alfa mua le matou whelua inga lea. I fontanga I e lua o tinam tamaita. Ia e mai se fo tuplang talabo. Malo whaftai lau whionga I le minista. Ele I whai tola u whaafsiri mua o utoi mana tua nei. Whamanu lua. Whamanu ia tu le whata waina li o le aso tina o le lalolangi. International Women's Day. Ia ele lalolangi ia o te lo fo o seo tātu patu. Langa o kere I loa ingisia ku upe sia la tu anawa whapea u leina I laua atamaita. A o Samoa ia. E io la tu upu mawai ma upu tu o le atunu.
e whaailoilo ai, le whaatau ai na o tina, me la le whaamanu ia tu ai, o pa uia te aula matanga o le tātou proklame. Ui o lea, o le tātou a matatu ina ia u whaafisiri, whaamon mo le lau whiongan minsta o le ua e sau noa le tūlanga le whaatau ai na la vota maitai, e o la tau tūlanga. O Samoa i roka kupu ai. E pie nga amaka mai a ili tu ai nga anava fo ilele o ka mai pule i mea uma. Le malo si anga le whaatama. Tamatane pe wha upuia wha pena. E pe a kau wha pasenge koe kiki a le maua 50-50. A pe koe kiki a 60-40 pe wha. Pe fikus furu fo i kolse furu. Pe o se mea nga whiola e alava ma vaa ai fo i matulanga wha pena, o le tama, o le ulu o le ainga, o le whamaisi, o le pulu o le ainga, o le alava. Ai, o nei ona po i va ainga wha nei ona po ma swing o le soifuanga, me se fo i lao le manulu tiwa, le toela langa mai era mtanga nuenga o tinamta mai. Le wha ka ua inga o tinama. O le aso na ese nga, o le le wha ta ua e afua i ona tātou tau mua tutusa ma, wha tutusa le lei, le treatment. Le whainga o tama, pei fo i ona tau whai ia tina matamaita. Whaingo whina tale lau siria siata. Pe ata au la bai le noto i whale ainga. A tātou to e te pai te leo tau sanga mawai. I le amatanga la bai o loto i whale ainga. I o le tūlanga la bai ia e tai uru la bai tamai so se ainga. E tu matila fo i le tiute man mta whai o tina. I le tūlanga la bai i whale anga nu. E fau tua tina. E tu alalo tina. Ia i le tūlanga fo i le tātou anga nu whai mai e o le tautu al tina. Ia o isi o ngā nafa ma ta whai o i tau abe lea i o le whai oa. Ia e le ngata fo i lea. Ia e ngafa malo ma whana. Vale. Ia au wa tātou wa ai le tele o suinga pe i mana ia i matango fia fo i lau whaafsili. I le tele o suinga le wa i le teimile nei. I le sa ili malo tina. Le lava ua tātou mai tau ina fo i le tau pa ailo fo i. Le sa ili malo tina. Ia wa ese le tūlanga ma le si itia o le mae fo i o le tomai. O whaanga ba aina i tina. Ma o se tasile na o vaenga lau te tele le mea lava lea o le aba no tutusa. O tina matama. Al tātou wanga nu. Elea i tūlanga ese lava ia le tūlanga i le tātou le tūla i mai fo i le tūpata mala tātou ia pe a tātou wo al whaalanga nu. Ai a tātou tuu i ati na e malisa ili malo tina. Ua mawhai ele tina o ngā avea ma insinia. Ua mawhai ele tina o ngā avea ma kāmuta. O lona winga. O tiute ma mata whai oi, mata aleni e pesa tātou mai tau mai ai aso ia. Na o ta mai ma whai on whaatinoina. O lewa ho o iele mae. Ma le tō mai, ma le sa ili malo tina. O lona winga. E le ma whai ona whaatua o ia. I le tūlanga lewa iai le suinga o le olanga ma le atamai lea ua mai tau le solonga fo i o le lalangi. Ia ua tele aba noa tutusa o lona winga. E pe le fea lea mea o le makova ai ako o lea e pe e alu atama. A o le ke le fo le malo si anga ma le tamau a inga. E mawhai o ngā whaatino ai fo i e le tina tiute ma mtawhai oi. Malo whaatai. La ufasanga mai le whionga le tamaitai o PacificEzy lango on matanga ruenga. Te loe le tawilo o aso fo ia. Ke loe ki agree with me le utala le. A ka o CEO o matanga ruenga pe le rifai tamatane. Matu fo. Ke mio ka kola iki. But so far le taimire nei. Koi kiki a tele o whaururunga i lau matau ti samu. Wa matua haua yale ina ilau o tamaitai mana tu sa iringa malo. O le aso ulangona whaasitasi o tamaitai o le ua e ausia tūlanga lau walunga o veo se taita. E ke whaakongua ke lo kamakangi. Now, I'm not meaning in the negative way whaaliu me. Aluwi ngora utala. Oio si tangata wai ai se au whainga luenga me whaiona ave. Oio le tamaitai. Langona. O yei fo isni vaenga e tau kua re kahofi mai kau meia fo ilele po le ale. O le a fo iso ulangona i whaamanuianga wai ai le tau mawhainga tamaitai nei ona po.
Whaatai siata. Ia e sao lea lo finanga lo saunoanga. I le tūlanga lava na au te langona fo i le ngata na o Samoa. E whapea lava tele fo i o atunu. I le tūlanga fo i sa wai. Ona e pei o le manatu a lea pei ata o le uru o le a inga o le tama ia aure nei taimi ia ma le una ina ia whaata ua fo ia tsaua tinama ia mauawa noa tutusa. Ele o le wha moe ina ia tau vale i tūpau ali ma le tūpau tamaitai. Au le wha moe ia enjoy uma upainga o fie. Ia maua uma e tangata le avanua e access ai i so o se wha manuianga, so o se avanua a whai o le a onga, ia tutusa avanua o tinama tamaitai ma le tūpau ali a whai o ta alonga, ia wha pena a whai tūlanga tau i whainga malo pe o le fo ia fio, mai la fio ngali minsta o stas fo tamaitai le wow o Minster o le first female minister for finance. Ia o le melia o le moa o lava ia ele o toi whainga tālenga luenga ia Samoa wow Samoa se ivanga na ia si vaenga i titi o tangata o le tatu o tunu lai tu maua ia le mawhauwhaunga lea whaapea a mea o leo na ia tuina ia sili o lo umanatu ave ese le mawhauwhaunga la whaapea o le nau ia tau vāti namata maitai ma whaapea o le ua fia pule tina ua fia ulu tina la manino le tātou wanga nuu ma le tuspa ia ma mea uma whaapena i le tama ai o le una i la tau ia o le ulu le ainga in terms o le taitai lead pui protect le ainga protect tina protect pui le whanau ai le whaapea o se tūranga fo ile le ia pule au ai pule au ai tama i le ainga atoe au fia toi matina i le ise leo tina matamaitai whapea nā fo i lai tono o whalawhainga luenga pe ulu le tūpau ali pe ulu fo i le tūpau tamaitai as long as e whaalo alo ai ma amana ia e le isi ia le finangalo po le langona o le isi mal manatu ia lang maua le ai atu sa nea ina tele i ropo le ale mea o le a le solonga le ia i sisira fo i tatu o whainga malu nea ua solonga le ia mea umala o le tamaitai la pale mia wai uma minister ali ila iai o isi uma ilalo ifo ia o fiatu le mato la vai le ai la se me as long as e maua le whaalo alo e pio le tatu wanga nu mana ia le taitainga o i watula i mai taitainga pe tamaitai pe ali I don't think e se whaafitau. I te tonu ala lau matanga ruenga, ta te iela nisi matanga ruenga pa i le operations o lau lava matanga ruenga ma so faiso o tūlanga o le o line of authority i au i lo vā mana i tamatane po tuangane fo i te tonu ole. Ele eise vaenga i kau whaapore oi i whai akusau kalai ka maisesi mangi attitude whapenga e tau afia i o langona whaatamaitai i le tau vā no nofo whaafainga ruenga. O le upumoni la va sia tsamtanga luenga ne to tele atu le tu pau tamaita i lo le tu pau ali so ole fatatianga lava na le ia of course ia lu tau ona e tu mau al manatu le ile to tele lava foi ona o tatu ole tatu tau mafai tau ave esel la ngona le a fai o le tene tau na e fa longo mai atia ia lu tau ai a mautu ale manatu foi le te loa lava e oi ia e malama mua oi ati oi o lo tiu te lea o lo pe o le teine po o le tu pau ali a e malama oi o tiu te tauna e tau tua fatino la ngal Ma lo fa lo fiona le office city langolango o mitanga ngo tina mai tai me se foi o la tina no umang sota te foi me lo fiona le tamaitai minister o le vaenga le au te fia ta paso finangalo o tūlanga fo ele kele o matawhai o leu te vai atunga se tasi o vai ngai lau whaasoa fo i malau talanoa ngai le tūlanga le whamana tuino le aso tamaitai o le lalulangi o le tūlanga fo ile le pewa overload kere ngā ruenga ka maikai wai mana tua a fua la whanama fawfau e iai ngā ruenga li i e mawhai e whai e ali i e mawhai ngā whai e ka maikai ai ko ngā ruenga e ko ke whaia e le mawhainga mā ko whaia a koe extra mai ai la māwa noa mga ruenga ia whaatamatane le e whai e tamaitai e le e pe ua overload ai fo i la manai tamaitai ma o ai tūlanga ua makua vai ai marikingu whai o le kākanga mea wakure tato i whaateteng e mawhai fo i la ngā rue whai le maumanga le whaatoanga ma tūlanga whapena
La so fina ngalo i vanga le. Siata o lea e te whesili a ngai tau singa o whana. Awai, e pio ba ai ngā whatama, pio oro le tau singa o whana, whai mai lua. Le ai ngā luenga tina. Le tina ma le tama ma le urunga li. E whialo lo wha, e ma whialo whani ma tau abe whaatasi o la tiu te mamta whai o. Whaasua le ave. Pero karinga o tina. O tiute. O tiute vai whaatasi. Tu lo fa fonga sa mo e fiu e sa fa inga peking ni ba. I ka mai fiu ma ko wa iso sola. Ole mea lo pito civil na ona ta ua iso sitina. Ma ole ese nga tele fo ile na ole tina mal tama. E tu lo wale ngana. Mali abo yale fa na pe le sa no. Ele mawhai o na whanau e se tama, se tamaiti. Le soifua, mali. A si sila fo i la ile iwa masina le ai tau ave ai ele tina, le tamaititi. E se ta ua te mire na. Ne ke u whapea mai. Pako a mata tiu te mamta whai o tina, pe a whanau mai, pe a ola mai tamaititi. Le ai. Le taimi la mai tau ave ai ele tina, le tamaititi. O le taimi le nā wa yele sootanga wa balata. A langona le tina le whaanoa noa. E langona fo le tamaititi whaanoa noa le tono manapa. O tu sa. O i nā fo i e whaingata ai o na momotu. E le tina lona sootanga. Pe whai to alua al whanau. E pe o le kinga, e whai koi kōpae. Pe whai ngōwhia ngā kou le popole kele pe a kupu mai se mei whana. Ai o le tina, ele e moe. Ele e moe kui lunga sabata. E wala au tina. Sa oi kana. Se mi o pea oi. Se i longa lava. Wa iai le tamaititi tono le whale. Ia pako a moe le tina. Ole se ngā tātou. Sa oi nganga le langa i fisidi pua. E ke la vea o ngā vai vestiri pua. E la ua maua koi mai sia wari i ere e whiara ora whai whaingo tamiti. Whaptai lau whionga ele minister. Mai e whata la whonga mata upu nei. Ai pe o ka kou Samoa. E pe o mai ama soifua mai ma whapea ua umana tu mata manga ngarue ngā lea ma lea. Ai whaptai. Ona o le whaama ite ma le tū lei ma le una i fo el matanga ruenga. E te taua ona iei awanoa te tusa. E tonu i tūranga o le tautua ma le whaonga ina o to mai manga wa. O ki whiwhiringi e so whina ngalo i le tūranga o le sawa ina o tamaita i tonu si o tātua tunu. O le upomoni ua makua se lau pasenge le anava le matanga ruenga ma le taumwhainga fo er whainga malo. Ai le o tuwala va le tūranga o le tutupu mai o whaala vilavi. Ia, i le sawa ina o na yo tātou whanau teine a ngata vo i lea, ia o tina tamaita. O lea se, whina ngaro lau whiongan minister i le vanga. Ia asiata, o le kari fo e lau fisiri. E mai koi kupa. Awa a pesiri. A pesiri lava. O ai o loo whaatupuina i sawa ina o tina tamaita. Kako kele oi a whelika e mai tari o fisiri. O loo i o tātou lima ma a ao le tari o fisiri. E fesili fo lava ta mala tau ia te ia. Ai o le tāua i o mea i tutupu. E au mai e se langona mawaba ai fo i tatonu ai a loto i whale ainga. Ona o mai tauina o se whaapita au li onga. O loo tu la i mai taimile nei. Ma o se lui tau fo i lalangi atoa. Ma o loo kako sa ili pepo le ase tali. O ke le ala o kaimia o ke o fesili e whapea. O le ka fesiri po i ka ria fesiri. A o le no fo mai le tūpata ma o la tau lo whaatino ina ma e ngai. I le sawa ina o tina. Mata maita. A tatou wofo i la le sawa ina. Ia e tele i tu a inga sawa ina. Sawa ina la fonga le upu. O le lea mana ia o mana onga o le tina. O le le tau abe ina o tiute. Whaasoa le abenga. Tau abe whaatasi ia le tiute mamtafa i oi. So, ila kaia la kilo iai. E ese le tā ua o le malama lama o le tū pāta ma. I mana onga foi a le tina. Ia ai mai se foi. O le la tiute mamtafa i oi tau awe whātasi. Ia,
Whaftai lau whionga le tamaitai minister lau whina ngalo mana mala wai pe yore ke leo ngai mea tutupu mai pe kau la fo mea ruru la au ya mato ia awa tau te reo sira fia a wha bengera o la yeila ka mala e sa wai ngai ki ngā ia o le ale tatou tara i le tua inga mea o te le alo i le atala awa siata o lai whau sau noa o lo iai fo ia tama lo sa waina ma o se tasi na pe sili o lo lui tau ina fo lo ia tu langa fa minister i tono tanga wenga o le ala vai tang sa mai fo tama ia lo fionga minister o le fo sa ai nei te i wa tele ni por kala me to te patino mo tina fo lo sa waina a lo iai fo tama lo o sa waina o le masinta lo ia siat ia sa mo ma lo fa fonga mai e tolo pulo se tasi o tama. Sa o atu ilo ofisa. Sa o atu ilo ofisa ma whaasoa atu. Ai o se tasi o tina foi po lona te o lua foi sa sau i ngarbenga i a... Whawaitai. Whawaitai. Ia, awa sau ma sawa ia. O le winga la lo whamatala. E tolo pulo i le tama lea. I le toa o lona loto maluatu whaasoa atu. Maluatu whesiringia. E iei se whsosoani, lawa fionga minister. Te le whaafita au li o lotu dai mai. O le winga la lau whamatalanga asiata. A whape o le iainta mao sa waina. Ai le o ngangana. O lo o mata muli. Ma whapea. Se ko i lalo ia di ina koi tūpa. O le ko i lalo whaabalvalea. Ia uputu sa o asa ma lia lau sau noanga lau whionga minister anga e tā ua awa al pasene le wai ai io e whaatupula ia le pasene o le sawa ina o tinam tamaitai ai se a mea u whaatupula ia ai le pasene wala ngona le leo tina a o le tā ua le nā a whaapea o lo sawa ina tina se awange i e ngungu pio lai a o le whainga kāfo ia nga whaaleo le mea o le sawa ina o le kama Ona so vira ngalo fo ngata. Ona so ki ngaro ide makam. Paptai asiata o te whaapopo le melen sau noa ia i ele fionga minsta. Ia wafo i o le tele lava o tatou ngā ruenga i e whaatino. E le nā male laina. E tele lava na whaitio ina foi. E le toa tele o le tūpale o li. E sau noa mai, mai. Ai se ame e whai lava tō polkalame. E a ngā i lava e mo le puipuinga o tinamata mai tai. Ai ale i tūpā o taba. Ia o le tali fai ngō fiela. Langa o tātou te ngā lue fua i lunga o whaamaunga pe o le mene sau noa e Mulipola. Okay. O le tātou whaamaunga e au mai. E maua lunga sa wanga o loo a fia i tina mata mai tai. E whaatupu e tama. Ale lotu tele la tama e tū lai mari poti whawhita uli le. Ia e sa wale statistics o la e whai mai. Ia la le oke, ia le tūpau tama e le uawhaina. O fai tātou e take nani mea o loo i e whawhita uli. Ia walanga nano foi atu. Ba tai ro fina lo walanga la tau te minoi rai lungo fa mo monga. A wai kasinga yo vai ngai kering sa wai ngai mako o ke ro fa ko ru ke ka fa le ho sa wai ngai si wari. Ai o tu ngai me fo ie pe ie. Asiata. A bea lo le lo si ufonga. E fai ma si ufonga o le toi tupa. La ka ko fa ngasa. E o mai foi o fai TikTok mai mangisi. So ia na uto fa fonga mangingo yo re sa wanga le vinga tamaitai minister mi se fo ore tamaitai officer siri lango lango. Speak out and speak up. A walanga ole ma fo anga fo le lo utali tonu nga ya fuinga nga le ile kala fa sa mo fo mai wale la va fo i fo mai ngu wa nga ngai ka react ro tulanga le. Wahe atu tupu mai ni whaala ve lawe nei nisi tu loo tua whawhine. E kele ngō whaalongo i mori mau, pe a mori mau ngei e winga i kangakaru whaia le semelea. E whapia isi. O le kakon mo kua ngungu e le tautala. Pape o le tangata e ngungu e le tautala o le amana. Ai pe ala o i le kupunga mai ko i ngā mele o le whaapuku. Lai sa wai ngā ai le mawhai ngā tautala ma whaasoa ma tala noa. Ia tupu ai lo me tulang fa pea ia e taua le fa ma ite am se ver fa ma tu le fionga te mai dai minska ai le ai ka kala o mo e se me la e se me la fa le o ko i fu ai ola tato wa me i mai le tulanga fa afte e se vai nga i tulanga o tinama ma ola tu fa vai tu no tato o oi ai tato te le me ese
E le tūlanga lea, ngaro fia, and I know e te ua whapea fo ingisi o ka kauvange. Ile tūlanga le 10%. Now, se whea kwa lau whaafisiri lea lau whiungan minister, me se fo ilmana i alo fisiri, ono o uruho tamaitai. Ave ese ia ni tūlanga a fo i he whapea o kiki ma. But, e wha olo fisiri o ki fia vatua. Wha mata, e ka ua le wha o ngā inga o lea, wha pasenge inga, ina ia tau wha leo ai, ia leo o tau tamaitai tono le palemeni. Pe, a whai o le uka ko walu i meo anga wha atutusa ma to mai tutusa. Wha makai leo mai umalai. Ko ule freedom i tangata e palo tai ma fili po ai sa o loto e arikutoni. Awa e pela a whai le whainga lea. Pe wa isi special treatment mo o tau. I le tūlanga lea a misi mai i le paro ka kele, i tūlanga o whainga whiwhiringa, i a lape o koe i se cover, se back up fo ilele e toi fall back a suka sena. Rea so whina ngalo tele ro whionga minister. Ia, e sa o le lava siata. O le lava tātou te la unga i le awano tutusa. Tūlanga tutusa. Ia, ala ui fo i mai tau sfupasene. E tā ua le langona. E tā ua le wha maite. Ona a tonu i le talafasol pito ai o Samoa. I le tūlanga fo i o upawhai a malo. E sa ili malo, al tamaita i Samoa. E o loi upawhai o malo. Pa ulo i lalo numera. O le fesili la. O a mafuanga. Ia atono isi mafuanga sa waina i o tau mato. Ona tau mwhai lava leo tūlanga i le saufa inga i totono. Malie. Wa o le whai mai o le tūlanga matai. E pe e patino lava i le tūpale. E se mea e mwhai ai ona tu wanoa i te maitai. E mawhai ai ona mia suapa matai. Ai no fofo i tono saufa inga o nu. Ai o le tāua lea o le criteria lea. A whaapea e te fialu le pale mene. E tāua i o le suapa matai. Wale o tala no atu asiata. I la uia fo ia tāpenanga mo le palota. O le tāua ia i lo iai to tonu o pufai anu. I le si o manga o lo o soala upule ai a tāpenanga i to tonu no umala la fanga. Ai atono le te fisiri sfupasene po le asa o manatu. Ia e tāua le whamaite. Ai ia au iei uptu sa au asiata. O te le tali ina sfupasene. E avea o se avano e mawhai ai o na awala mai ai lo mātou fo i tupa. Awai o lo sa whai ai tono pale mene. Ina ua e uia whaatasi mai le awala. Na ulu fale mai ai le i tūpata ma. E se ala ngona. O na i se a. O te li lopo le ale e se senga. Wa sa au fo ia. E ono whai tio ina i fo i mātou. Mali. Ai se a me wa abe ai le special treatment. I tina matamaita. Ia. Ai o le langona na siata. Ia tulo wale upo. E pe kau whaabalea iske. O ngai, o te tiutilo au bia. O le tāua i o lo sau wha i tono le pale mene. I lona atoanga. Mali. E le tulo fo i le ngangana. I tu malo o le watu la i mai ai ia whaipule a lii. Ma whaipule ta mai tai. Ai o le uputu sao a asiata. E momomo ale loto. Ai sea. E se fo ila fonga. E lafo e tātou tangata. I le tūlanga na whamaite mai i 10%. A o le anganga i o 10%. Ia whaatupla ia no mera te maita. Mali. A o lea pe wa sila ia le telefo i tātou tangata. A e sao whai to tonu o le maota al palemene. E ngata amata pula alau lo whaasoi tonu al palemene. I 10%. Ai le ai.
O le ava noa atoa, Ia. le nā iau a au. Ina wa e tūlai mai le tūlanga whawhaipule. Mani. Ia, atonu walanga langa, manatu ia mawhina ngalo le atunu. O na sa tātou a ngai mai lava i le tūlanga le a sa pena lau sa i le pālota. Ia, e te alua e te through mai i le process masani. Yes. E tutusa le lei alfa i toto a tau wā i le tina. Ma le tama. Ia au la, ia e te lau whata ua wā inga i e lua. Malo, whātai. Manino lau saunoanga, whātai lau saunoanga. Ina wei o te leo whai antu a meo sei tu o no ni whainga whaaporo kiki ma le tautonga mai ai. But e pei e tu mama inga i loko kamakange ni melea. Ona o lea le tu a i whainga i e pei a whainga le la watuar whātai ta inga o le o ma apalai ma se o tō whine nei se whaururungo se mtanga nue. Uma engar ma apalai. Le maua uma ma ua whakai ka inga. Ai uma enga o walu i whafo. Ai koe whaapea mai. E koe maua lea wangoa o e ke koe kami mai ai le siwa enga lea. E ke koe saua, ke koe whaisesi au interview. Ai le koe mosa ua wangoa. E a te au la, ua whai ku au whaingon nā mea. A whaia ua maa whaiol uma. Ku ule skanga kai her. Ai pei fōringa ua whaise special treatment ono o tūlanga whapena. A ole anga ngai. Whafte tele lo whina ngalo maram. E sau whaupopo ai tatu tele i. Whanga solo lo whionga le. Te role o sau noa ia le fionga minsta ole whaama i te aia le lei. Ia au le mea tauna sisi le tatu. Process. Wa processes. Ia au te roe le whaasiri sa whaamatalanga ole. O sau noa le o le ia le experience i mea tau polo kiki. Malo whafte. O le si lai tu le o le vaenga lea. Ua whiololo ai la upu sa whai ai le i sau kokong. I upu lo ua whai e tangata. Ma sa tia ai le loto i whale matamali anga o nei tamaita i ewa sau whanga mali se fulpaseng. E wai whautu e le to e nā mare lain. E o mai ati o nea o le e loko e kalangoa inga. Ia, o le sina me e awhia i mawhauwhaunga o tangata o mo me o le physical, emotional, mentally, le abuse fo i le ona o mawhua mai. Ia o le ana poro pui o nisi o tūlafo. Ia ato no sa ultonga tangata la ato i whaali whina ngalo manatu. Ia e ato no se avanoa ta awa fo. E abato i fwoi whautuanga i le tātou atu nuu. Ato no lava i ol whaama ite, ta awa i ol whaama ite o le anganga i e whaatupla ia tamaitai. E tu la i mai e anga i fo i upu whai o malo, beta i ane. Ia o mai tau wina ai le vaenga lea, ia o le alava o te tau tala lava au ia siata befre o ta whaasoa i le amatanga. Le ese fo i o whaitotoa sa ui mai ai. Ma o se langona fia fo i la uia fo i a tapenanga. Ia sa matou tau ba mai ma li e to ono. Ia ma le tapenanga fo i la uia sa. Ia ma lo loto tele. Ila uia fo strategy ngo sa wai au tonu. Ia. O ngai o tele i alo tamala ila o tapenanga i tonu. Sa o leva fo tapena fo i mama fo fau matu i le atua. Ia le lava sa se o ile aso le asiata. Aso paloka. O mo kingo o ke malo. Ai ko ongo le ori. O ongo la wadi ile. Ile mea o le tapenanga. Ma ese fo ile au wala i tapena. Ia ako ngo le whafonga sa mo. Ai uputu sa o ele o whaapeongi upo e mane ai. Le tūlanga lava lea i le pale o koe mau. Il palo tala tau ia. O le tāua o le tala noa i le tū malo. Whaali mai mana o ngai ala i atinai. O kako masani asiata. Heo olo le kai mel paloka ke wa ai e kufal kupe. Tufal tupe. Wale vang o kilo mai ai. Ai le tāpena lopsa. Whapea ai. E sere tāua. Ile va ai faltina. O tāpenanga tina e tāpena ia le sa i tūlanga whaamaoni ma le amio tonu. Ma o ani tupulanga e iai lo latou fina ngalo ma latou fo i manatu ma le whaosfianga. E anga i upu whai o malo. Ile mana o mia tupe. Mana o mia lo loto nu e te tau tua ma le whaamaoni e lo tu malo. Wa mana onga lai no nofo ma le tu malo. Tele atina. Atina e tūlanga tau o onga.
Atina tau soifua maloloina. Awa ai mai lo tu malo ya ti o se pe o se fa ola totonga. Ile fa pe la fa ola totonga te alwa tu fan tu pe mania. A vea oe matangata e te alwe ba aini a wano e mawhai ai o na mauwani wha o noanga mani wha manianga. E ala yati na e. Ati na e le manuia i se tangata e tua tas. E o e tu lai mai lava lea. E nofo i tono palemene. Se e se langona lo yati oe. Ai sea lango le tu malo. So le wa e tango si pela sa o ai ina i amatou tu pato o noia. Le meta o te pena fa finito. Le winga tonu ana. Ya e mese foi. Ya o le moe fa matua moe po. La matatu malolonga pupula a foi mai. Mato wo le proketi. Ya, siringa le fionga mingiska e mese. E fa isi prokeki la kau fa le ko mai samo, ai si isa ili. Por as firinga ro le fionga tamai tai minista. O le talavivia mo e sa mo le hanturu pele, ua tatala ina nei au kilani ni usila, mo le taimi mo mua le ofisa o le kampania le SMI. Ua mawhai nei loa o na whaia oka mo mauta malawa raka te lea o whare sa ma whare titele, i si o tātou o tiro i Samoa, e tau lantu le lantu lanlai au kilani nei. Mo le fausia i no whale, whātotonga i no whale, e te baua o malava i le unanga a le SMI i mangele. Telefoni o lua tasi, valulu o 5 Pete se tu ila na tu si le faso le fitu really drive e mangele pe fa so ta ile fionga ia mayava Leslie Wolf. E fia le PacificEzy e whaino atu lana Papatoetoe le masina atoa mati, ai maise le whaamara tuino le e setau na neitau sanga. E whase fulu whailonga tupe ta i lua se lau ta la o sau nia mo ana paanga. E lua se fulu whailonga mo Samoa, lua se fulu fo i whailonga mo tātou i New Zealand nei. E se ina whailonga se fulu i aso to na i o vai aso te tasi, e afua mai le aso na i le aso iwa o mati. Nao le 5 ta la atu tongi pe awha ngā le PacificEzy app e la fwai lau se leni mai lau telefoni fewe ai, au fwoi ngalo le tātou direct transfer. Wasilia mo le fitu se fulu a tātou la o fa sopori ai New Zealand pe asesi mai o tātu ofisa i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Mo nisi whamtalanga wala auri telefoni o valuse lau o tasi ono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha PacificEzy o lau paanga mo tupe wha mo moli Samoa. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Talofa lava. Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South. Uma que as posse. Salve Marfia. Ai. Ei, mas é minha. Ai, sim. Halo, Ango. Soli. Ora me ke manga o ruku ki ama ka proka la meri e ko viri mai. Mole chikopa.
Sen mas no ta fa ha cha ngale si ta pa Oh. Mapawale or kay me kay rohay ka umaya or kamanga or kay me evacuate top up por pau. Alam mo kay umar nga pau. Feferi po ay nga roya pau. Ia o moli. Fa o mi singa me si fa ka singa me ia ko moli ko manga. Ya falong le mai o se wakari. Elingi me fa o va por me ro ko o va yung. Iyo, ale la top up ko la kilo fai mai or me fai online ne va ve ro fai. Le la ko pe ko munguli am kar po kala me. Ma alo ka u mai ka ko next to nga u fa pa u ma ko mala ko maka mai. Fa ngai la unga le Pacific 40. Mal talo fa va. Wai do. Ya boleh. Okay. Iya, lenga. Wai fa ro mai. Iya, fa la ya la ngai la fai ku so maka mai show de fai la ko fa la u do. Ia ma fa la ke le fai ngole unga ngal Pacific 40 mal la ku ka fa va. Six. Tai lo. Ah. Le Pacific 40 iso se tafa o Samoa. Wo whaafaingofia i nei nisi o nanga i pei o whaataunga. Pili, o ka o ngā luenga manisi lava o loa mo Samoa. Asiasi nei loa le lato website mo whaonga ina ai le taha lofa voucher. Te whawhira e atu toi te liu mai o le programe. Le Tautai e lunga le Blue TV maronga masani na ua te ali titi la vali tu la lima mantou mafuta male. Whionga tamai tai minister, whionga ia Mulipola Anarosa, Molio'o ia male ofisa sili lango o le matanga ruenga tinam tamai tai. Ia ati na e fo yo no manga fiso tai. Sio tatu o tinu i Samoa. O lea to te lela to we tusi mai fa me manga ia lirika ku whakarangoanga mana ia lau maro. Ai ona o tau vai mai o tau ai ai fai fisili de o ke ia o kufa mai ma. Ia ai o lea. Ale ata tau se mai anga i le tūlanga o le poloketi miliona ua alu nei lona tau sanga lona lua. I tūlanga au te tele ato o le tai miliona. Ai o kere i fisili atu po a mai le poloketi. O ke koe fia fisili a kua le fisili le nei i lau fionga le tamaitai minister. O le a kongu a le kaimi o ke fia fisili nge so fina ngalo. Le a tonu le taimi na fuafua i le a manu lauti. Wai pinga ke i umaka ngaka inga ua whaala wiro mai mingi feso ale fasti ala to roadshow. Sa ua i marakama lea. Ia pe se kalinga fa ke ia Samoa. Oi ka fiola e se kaimi mo mo a kupu nge me o kufanga milionga a wala tina. O fea na fatu mai ai o fea fo inga na lava a mai ai le fatu fala inga. Fa na to so no e. Atai siata mana ia sili. E sel ta o la sili e to mana tu ai tu le tapinanga for buying fa op fire le. Papatoetoe le atua Samoa o Tasi. Ia, ele amatanga fo'i o le tapenanga, ia o le lava sa, ia ile komiti. Ia ile komiti e ta o le komiti o le tapenanga lava i o le tūlanga o le tamau a inga. Sa mato tapena i tūlanga. Ma sa ia ile fesili sa mato tu ua i lunga le mato laudau. Ele mato komiti lea. Ia komiti foi lea sa o le fesili sa tuina mamato ia pai ele upu whaapalangi we brainstorm o le fesili la sa mato tuina mamato whaasoa ai e whawhewhea ona awai uma Samoa i le atina e ina o le atunu. Awa atato o lava i le atina e ina o le atunu. O isi tali sa au mai. Wana o le māloa o loo fea ngai mo le atina e ina o le atunu. Tūlanga tau tamau a inga. Mali. Ai o le fesili lea salu i tau ina ai le mātou whaasoa. Le taimi whatoa a matai fo'i a le tāpenpenanga o le vaeng whaupawhai o le whatuatua i le atua Samoa o Tasi. E whawhewhea ona awai Samoa uma i le ati na e ina o Samoa i lona tamau ainga. E whawhewhea ona iai le tofu sao i tua i nuu malala whanga. E iailo la tau sao tā ua le ati na ina o le atunu. O se fesili lea sa mato whasoa ai. Mato titilo lo la i e tūlanga i le whainga i tū malo. Whainga i tū malo,
5 tu malo. Mali. Ia, o tātou masani i le whainga malo fo i lea ua tuana i atu. Tiu te mamta whai ui al malo, whaua wala. Whatino lato ngā luenga, you know, vaenga lava i tiu te ai e patino le malo. Ai o le fesili, e whawhewhea o nā. Tu ule abanoa i tu malo manu taitas. A walo ia i lato le silafia. O mana onga tu pito, o whaapita auli. E patino lava, i lea nuu ma lea nuu ma lea tu malo. Mali. O isa a mata mai ei le mata o tape nanga o le 5 miliona. O lea lai tali fesili. Se ilonga ua mata o awatua vai ngā tupe. O ina e avanga 5 ai, ma mawhai ei o na whaatino mana onga lea. E le whapea la e tu ina atu e le malo le te mau ainga. Ma koe whai aku le malo. E oi whai le mea lea. Oi whai le mea lea. O le se senga na. Ua whaanganga vai ngā tupe. Male ava noa. E tu atu I tu malo. So alau pule whaaloto I whale I to tono o nuu malala whanga. Le tu malo, ma le tu malo. O le ale mana onga tu pito. Whataita inga asiata. Afa peolo o nuu makua ileanga al sua mai. Mali. O le whaafita au li o ngaunga ngā ele o iai se sua mai ma. Ia, o I lela ave el mato wha mua. O mea la le nā, ele ilo atu ele malo. Ele ilo atu ele malo, wae Afrika koe o vat se laungu. So, o le tāua la le o le poloketi le, mao I fo I le sa afua mai ai. I le decentralization model, na va ai ai le mato so a komiti le. E mawhai ai, o na awai tangata uma. E iai lo lato sao tāua. I le atina ina o le atunu. E le ropo kala usili o le la beta mpai mfamtala. Matua se lau paseno le wingo lau tala. Ono le fato amaua mo ina ta fatala no mo mo au e tula ye yo se a minister tupe. Ai ngo fi fisili ile afuanga o prokeki ngai. Wala ngai e pe te I umai le atunu o ngisi. O le pumongi lava. E pe keke ai pe ngale I karikong. A o le la ua le. Io e pe mo o fi o mai ngai kupe wa fisili umana na fisili we mai to tele. Pe tai le lau fa tau nuina. Wa tali fo ila le tele o atu no lunga ma le fisili le a tanga taru tele. Ai o fa to fa la inga tu atu pe na isa no. O le mana tu na tunga pe fa fefea. O nati na e fa tasila tu o sa mo so ka ko. Wala ngai mongi ra usa nganga pe fo na fa ya tu pro kalame. A wala ya ko ngo pe ke lenga pengifiki va nga le ya pia. Ya wala e fausia ma fa le ya o fa le wo mawurulunga o fonga fa le fia. Ma tu langa fa pena. A la ai fa misiruki ka malo sa ka wa. La le I savai matulang ai pe fa fe ona maua nai vai nga ya ngo tu sai te mai ai uyo le Asiata e te fa popo atu. Mantua foi le sa vali vai fa po fai. ia I tu ai malo. ma li la O le tāua I o le savalinga lea. Sailo atino ai. Ele vai nga fa po fai. O mana onga I ai tu malo. Ma o isi vai nga le na mawhai ai o na tue fo'i mai vai ngā wha fai lana komiti lava lea e patino I le whaatale noa I nau tūlanga tau tupe manta mau ainga. Lea sa whaatale noa I nai vai ngā lea. ma lo fa tai muli o fisiling ia ni vai ngai nai nisi o fesili o lo tupu mai nai nisi o prokete si tu malo ai no fa fisili tu lava o le se update mai walang o le taimi muli le sa mato maua tu ai tala mai sa mo pe wo lu kasi e ku malo wa mai ona sa ni lanto miliona no lo ye ni numero fo popon oni so tu malo mai le nava la o mai le so ia ai po a fo ni mafu anga o lo to ali ai ni si fa muli O le latest updates e le sato ina mai le mtanga lwenga ua luas fulu ono I tu malo. okay Ia lona winga to luas fulu 5 I tu malo. Ia ona mai a foi le I o tato miliona lona lua. O le tāua I o poloketi le nei a siata. A tono le tele whaatanoanga ma tustusinga I newspaper.
i le tele o whaafitau li malu i tau. Ia. Ai, tātou tele o tala noa i le tele o whaamanuianga. Mali. O le nei ati nai. O lo o tau waso ai pēr le wa ai o le tele o tātou watu no. Ai tau watu a malmanino a siata. Ia, o se mea fou, ele i tupu mua mua, o le tā ua o le avanoa lo o tuu i nā atu i tū mālota i tas. E so ala o pule wha aloto i fale i lava lātou, po le ale mana onga tu pito. Mali. Sale i tupu mua mua. Awa e mo i ai kele kala ko i inga e whai, kako kumanga o i whai le mea lea. Whai le mea lea. Alfe siri, o whea e au mai el tamau ai. Ia. Ai o lea o tala noa, maso ala o pule i le tū mālo, malea nu. Alawa, tū mātila miliona, wa ele miliona. O lona winga, o le vai o lātou, e whaatino atina. Ele o whaapea fo i lau whaatala loa, matu o whaatala loa, le whaatinonga poloketi. Lo iei ta i ala whain whaamai, e muli ta iai. Ai o isi vaenga le nā, o whaamanianga le nā, sa le i tupu mua. O le tuu i nātu se vai ngā tupete le whaapea. Ai whai le whilwhilinga tu pito lava ia ale tu malo i le mana onga tu pito. Ma o se ati nae e fofo ai se whaafitau. Ei. Malo whaafitai. So, tā pāse whilinga lo le whionga li tamaitai a ofisa sili, lango, o le mitanga ruenga. Ele le vano vai atu nei wa o musama, ele vai a le whioanga o patamea. Mo tele sa la fai, ia, te loa vaenga o mo le poloketi. O mātou ia pia fo i lauli i le sia whioanga. Ai, i sau mātou ana ia tātou le motu tele sa la fai, a misa fosio tātou i tū malo i sa tupa i tea. Kala ku fo la u fata, o ba tu waka i ka ko wala vai ma tūlanga uma whapena. O a fata ua wai e le poloketi nei, a mai sion whaamanuianga wainu wai le tātou tū malo ma tātou motu sa la fai. Sa le ima fai ona maua tutusa i aso ia mani futia ua te ai sofina ngalo. Alo, papatai. Sia tau te loa o le atuanga lava o lo o le fionga le minsta ai na o sa popo. Pion sa no Mulipola. O le tā ua o le poloketi le nei. O maua le ava noa o tātou tangata i tono tātou i tū mālo. E whaatino ai lava e lātou ia lātou wati nai. E tala whea ngai ma o lātou mana onga, o lātou si o manga, o le i tū a inga loto i whale o lātou nua ese e anu, ese i tū mālo. O isi i tū mālo e le lei ia whanua e tua iai. O isi tu malo ia ele tua ia ia o le sami e fuala ia lātou wati nai le upa petani e fole ownership mauale o le ua mauale ava noe owner ele ngata wa watu ia le resourcing le ua watu ele malo le se ele ni e whaatino ai a ua watu male ava noe fili ai lātou ia o mauale ava noe whai ia maua inga luenga iti tama whanau o le tu malo la lātou a ua le mea fo ila ia le criteria o tangata e whainga luenga le office o tangata o le tu malo whaanga io ia lava e lātou ia lātou te iloa ia ono le wefesiri tatu i tu malo tatu i tu malo le si tu malo lai solonga le le wafo i ona saini le si lātou vaenga tu pelo na lua ia o tele lava vaenga tā uole o poloketi neu te lofo isi taimi o luma o ia sau noanga Mulipola a o vaenga na o maua le ava noa o tangata o tatu o tunu e fili ai lātou ma va ai atina e tala whea ngai a whai o tonu ele lei i mea tau whatoanga ia a whai o tonu ulai si la tu pule ngā li mwhai pule o lo te lese ngā luenga e fia whai le tūlanga tau yang fsotai te le sa wanga e tonu a vei le wha mua a whai o mea tau wa onga a vei le wha mua a vaenga wha pena Malo whaptai, mana ia lo whinangalo. Lo whionga tamatai minister. O whiwhisiri kwa whiwhisiri lea. Wau tei loa, o le tele o le whea vea iso o mea whao ngā, ai le poro keki ma vaenga i le te tau na whao ngā i nai se le ni o le poro keki. E whanga isa ungo lungo le poro kalami. O a vaenga e le ma whainga whao ngā i ngai se le ni e tu so ta i ala wa au vatu. A o a vaenga e ma whai o ngā. O le tele o le tana ma le sa i e whamaikanga. Pere le mai e kufa kupe ai. Mai kufa mai nga maku ole fa ka wai e pe o isi ali e ma mafia ile ai ile tau mafa tau matulang fa pena e ai pe ile ola vea mai tu langa ia ngole me fa na tau sa no le vanga le ia ole ta iala mal fa fa aval tatu poloketi e se fulu ia vai nga lo ave e fa momo
Ia a tau se fulu. Ia o tele va ai se tu malo e va tulan tau sanga e la vea o mai se fulu. Ia. Ia i le tūlanga tau wa o onga. Tau soifua malo loina. Tau si o manga. Tau ta alonga. Tūlanga tau soifua manuia. O Polkalame tau ta maitai, tinam ta maitai. Ia o tupulanga talavo. Ia o le tele o a fo i o vaenga. Vaenga la na se fulu. E tu ina atu i le fonu wha mai. E te fono i le whiongol whai pule. Malan fonu wha mai. O na o loa lea so a lau pule. Manu ta i tasi o lo i lalo le tu malo. O a mana onga tu pito. O i fo i la. Paula le wha va ai mwhai o na lima ta i ta ina. I wha tino ngā le atina. A se ese la wha apea. O se kufa ngā kupe. Apea ia. Whai mai nei to i ina o le nu. Au mai se fulu afe o le miliona. Se i kufa i le ia mātou nei e mātou tu ua le nu. Mako unga, whai upo. Ia, whai upo le nu. Ia, wha maruru aku. E le o iei se vaenga ngā. I lalo le tātou poloketi. E mantua fo. O le, o tātia ia le process o tātou poloketi. E wan se fesilingi ai loa i le tātou pono tātou komiti wha afoe o le miliona ia se pai ngā tupi. E hala na fisilingia ia. No o le lava mai wha mau. E le o wha amalie ina le komiti ngā lulue i le wha upunga ma le wha matalanga lai au mai i le wha o ngā ina o le tupi. Ia, a le wha amalie ina la. Ia o ngā se e lola ia. E ei lava le vaenga o le mtanga luenga o tupi. Lo o mwhai ei la tau sa i lilinga. O ei la nisi o tu malo. Sa fisilingia le komiti wha afoe. Wha tino sa i lilinga. O maea o na wha amalia ina komiti. La o tue wha matu e la tau ngā tupi. Okay. Lono winga la. E se tu wha whai ngofi. E le mawhai anga lilo se wha api o pā se si mea. Sa o lei a siata. E le mawhai nga lilo po o ai mai. E ke sa wha ia i rumo le lau. Mai komiki e wha mangingom wha mamala. E mantua fo. O le tupe nei 5 miliona. O loo au mai le tala wha tau au tu o le tupe. Iei tu la fono e whaangarua ina i tātou tupe. Tātou Public Finance Management Act. O lo au mai e ta iala ia. O lona winga. A le whaamali e ina i le whaonga ina o tupe ia ma la fua ma ta iala. Ia fisilingia. A fisilingia loa la. Ona se e lo la i e le vaenga lea. Whaile sa ili ilinga. So feo lolo ala tele i tu malo. O lau wa whaamali e ina. Tue tu watu le li poti am tanga luenga o tupe. I lunga le komiti whaafoi. Tue whaamatu ulo tupe lea nga i tu malo. Ora matua tāua te leo le process o whainga fo inei le whaia i atu nuu nei. New Zealand, Australia, i le tauiro, Amerika, Malaysia. O le lau te tau pe e tua i lo whirangalo. O le vaenga lea na manu mai i si tu marole o whaasare le anga lua ia. Ia po lua po toru le iaira whionga mangele. Pia lua. Te loa la o si tamai vaenga na le fo ua mai whalau i tele sau noanga a le whionga le whaipu le pole ministarong lau fo. Ia i tūlanga whaonga ina. Wata o tu o le ase tūlanga rongo wing o lai mangi ngoa me uma ma tūlanga o le ase. Ia o le taimi nei o whaatali pel komiti whaafoi li poti mai mtanga luenga tupe. Mantua foi o leo fesilingia le ngā tupe lea. Ia o lo whaatino pel ngā luenga mtanga luenga tupe. A o lo whaatali le komiti whaafoi. E tu ina aloa ia mai fo ile li poti le komiti o tupe, le mtanga luenga tupe. A ngā ia o whainga ia le fesilingia. Ia o na Patala noa foi la ia i lunga le komiti, wai po wa tu ititia, po wa uma foi ona wha amalia ina vaenga uma. Ia ua e pei whea ngai lava, ia le whai pule ma le whona wha abai. I le tuu ina mai o wha amau maunga o loo fesilingia. E mawhai e onga verify amounts tia, po le almen wha aluai. Ia, pena alu foi lima ta ina le wha atinonga o vaenga tupe nei ia la fua. Ma ta ia la mwhaim wha abai. Ia a maia, ia on wha tatia foi la ia o le li poti. Mai le mtanga luenga tupe. A whaapea. O tele whatu nei au ia o le keisa whasa le angalua. Ai generally mo le atunu lau tele. A whaapea e uma mai la se sa ili ilinga na whaia se se lengi nga wha amaku waku. Ai viai ni wha amao ni anga wa soli ai
ia la fua na tu ina atu ma whaatatia antu ele matanga ruenga me se fo official tupi. What's next? Ole pe a wha maungia le lei ua pa o ngā wha sori tū la fono se upuia wha pena. Ole le si skip. O lo ia la fo ia tato process al malo man tu fo ia le phone me. A wha pea o le tū la fono ia theft of a servant ia longa winga. E patino fo ia ngā luenga ai. E anga i tonu la vai ile whaafita au li leo. So ele fo ia mata upu whapene a siata ma le whaafonga mai o Samoa. O lai lava o ta atia la fua le tato malo i tūlanga pe a whaalu se tupe, se vanga tupe. Whaafitai, o le keisi lea whasa le anga lima o te whiafisiri e sofi ngalo, lama whai, wadi tato whaatalonga. Ole wo faisi umi ona usa valid ko sanga ale wa final lipe wa me ese ia fatura ese pesa vali ese ole ala va upunga ia le fionga le mile i fai pule o le avea ma fa urulunga o le fono fa vai po le tai o le fono fa vai ale si tu manole logo winga sa ko alia mai lava le milionga le vai nga po ole afo i tu o patatu o le nei mata o le okoro ko sanga ale wa tupu mai le nei vanga fa pe ia ole fasale le anga lima ia tu lo fo ia le ta o le fionga le fai pule ia pesta ina ua o tu lai mai fo ile matanga luenga ia al time fo ile o lo ngase ia le fionga ia le ota sa fatino se mato singa le ile ilongo ina ia tu malo ia sa fatino la mato singa le singa la le na sia ai ia i tu malo uma ina ua mai au na fa matu ta ilua se la wafe mantua fo ita ilua se la wafe e mai o lava vaenga lua se la wafe o le vaenga tupe e fausia ai le ofisa i totono le tu malo luna lua o le vaenga tupe e totongi e tangata whainga luenga i totolo full time ia ma le vaenga tupe fa totonga ai le ofisa ma le totongi ina fon whaarai o le composition ne lua se la wafe momua o le mātou la ia singa e mātou te whaamauti noa mai ai po whauina whane e o atu la mātou a singa i le tūmalo lea e leo iese whane ai ua tanu le whanua it's a reclaim land e laka sami ia o inanga a mata pesilingi ai le atina nei ai sa me silingi ai i to tono whainga whaavai ma le whaatinonga lua se la wafi. E leo iai ma se vai ngā kupe o ka ua kuai e ke alu e kangu le whangua. E mantua la. Ole lape mua ana polo keti le na. Ma oi nā fo i le anga koso mai ia. Ia ole o mai tau atu. Ole o wha ngā solo 2 miliona. Ai le whako a se e la ko i le amatanga o le miliona mo. So e pei o le popo lenga la le na. Sa o mai fo ile tu malo matou feiloa ai le ofisa ia mal fon fa vai ia ele ia wai la le fionga fai pule sa tam fai so ta ele fionga fai pule o mai ia mantua fo ia tu e lua ai tu tala sa tam fai la vai mau so ta inga ina ia mafai ona mai tu mai ia peta ia ne ia wo atu lava le tu malo mal fon fa vai ma fa ai lo tu fo ilo la tu langona le fie fo fai pule ia el tu la ile tu langa foi bo wai polo keti ma le tu wai fa tino ia atono I fo o le lato tusi ia ma lato I unga fono ia ina ia mafai ona fa se tu anga lu le fionga fai pole ai se tu atu le vanoa se inga lu e lato yanga yoi polo keki ia e pe ole o ina fo ila le na ole mafo anga fo le na ma fa maunga le na sa avatu I luma le mato komiti fa foi le na fa abai el fa unga le mato komiti fa foi ma tau te lango ina ai sea ia aso onga mako kilo el fa pule e fa afia ka ngaka lai kua ole o ino ka le tu malo ia e pe ole aunga le ole atina ne asiata fa sa fuata mau ainga I to tono le tu malo ia e pe le wa ave el fa pule ma mea ole a loka ai ma to alia le fa manianga nei ia atono tu langa le na lo ia ile a foi ai ole tawa
Ia o le lava wanga ioi ia le tai fono fou o tula i mai. Ia se whaanga ioi le poloketi. Ai le o tu ua i lava le tu ua vanoa pe le fionga le whai pule. E oe ngā lulue. I le tūlanga lava lea. O lona i tū malo. Ma o ia fo i o le tamao le i tū malo. E te tau pea o na lango le tūlanga lea. Ma ia o ngā sila mai. O le nau ta inga al komiti wha afoe ma le malo. Wha matuu wha manianga. Ele tu malo. Olona la tua pata tua le tu inga whainga. Ia le la ua ka oko mai ngai i le kangu le kupe ngarua. Wa le i fuanga i le tele o vaenga sa avatua i le fuanga. Le la fa avtai i le fa to fa la inga na mtanga ruenga la fionga ma mtanga ruenga e o ia le tu la fono ma le proketi. O le la ua matala ya senga mo le tu malo lo na lava loa. Ai e oa ia ka ngaka ma koe fo i ma fau e fesidi idea whainga ngā ngā mua. Ia asiata. Pea o folasia ko fo i le processa ai. O le upsilingia lua se la wafe. Le na se la wafe atoa. O la fo upa se ele mtanga alwenga tupe. Fa atino la tau sa ele inga. Ai ai se taimi e a fo i tāpena mai e lipoti. Ma mai a tāpena ngā lipoti. Wai lua se la wafe le umwhaion whamatu. Okay. Ole tupele. O lua se la wafe atoa ale. O le fesilingia le komiti whafoi. Le foi lau whamatu i le mtanga alwenga o tupe. Fa atino e la tau foi sa ili li. A mai. Tuina mai foi leo lipoti e peo o na masani e tele. O isi tu malo. Malo, whaaptai. O le te umia o na mai alolo le tātou whaatara nonga no whionga le tamaita. O ke whiwhisiringia le, ia ona o le amai e tangata i lunga program foli nei, ia o e alo ia lava whina ngalo mamana tole to atele. O isi whisiri na amai e tea. Le whaapea mai wha, mo le whaafisiri e tu ile mauta lava le po le mauta fono whaavai lea o I fefo I le vai moso. Whaleata numero mua. Yeah. E wia sa o fa so ila o fa program na fi mo fa lau tele tu so se fina ngalo le fionga le fai puli. Ai ole se sila mai ale. Ole o fa ka mai ngor makeki. Ia le realty Samoa realty property for my estate. Ia o fisili la ko akele. We. Pe foi o fo fa vai o property ar malo ma me fa pene. Ia o yo le na manino sa no ngale to fa fo ia manu le leua. Io sui fai pule fale ata mua ya pule a fele la ia la ko fale mitula ko pena ai pe la visiliani se ma fai ona fa mai io mai la o fionga le minister pe wo o to fo ilo ofisa au le a se fitunga ino na mata pule ya ile aso le sa o ta pena te sa so ta ia tu le fionga le fai pule ia mal komiti fa foi ia o lo ofia ma o se mato filo inga au le la wo te ile le whaailoa mai e nisi a te au o le whale leo. Ma ke ia ilo. O ilo nau winga le ta upu leo le sa pia o mai ai. Tato e o asi ata i lua se la wafe. mali Awa o ina lua se la wafe o lo o mai o i o ai maenga. Se lau se full wafe aia. O le vaenga tupe. E fausi ai se ofisa tuto tonu I tono le tu malo. Mantua foi la e tolu ia tu ai ngā vaenga ia o titila tu ai le whatatianga mai lua se la wapelea. E iai ia tu malo ua whau ala tau ofisa fōwia I lunga o whanua whaaleanga nuu po o whanua fo I wha le malo ia po o whanua fo I umia sa o loto. Ua iai ia tu malo ua fausia lato ua whaonga ina ia whalea onga. ai mo ofisa Ai lisi, ai peile lisi. O lea la o tele o lava lo o I loa I le tūlanga lea ai fo ia ale fio fai pulea man le leua. Po lea le vaenga o taatia ai le lisi o fale. okay Awa o le tūmalo lea sa afia le mato asia singa. Le asia singa le taimi na asia I lua se la wape mua. Sa mato wo o tuai ia e mautinoa o le lisi o le vā le fonu whaavai ma le vaenga le a malisi. Awa o te iloa inga o le mauta le sa no foi ia a li felela.
O lea la o te musu fo i la e whai se tali. Malia la. Ona o te le o maua ni wha mau maunga. A wā i le loto i whale ai wha fono wha vai mal whai pule. O lai la tau te sila fia. Pena saini se lisi ia e mantua fo i a siata. Ia i tūlanga lava ia tau lisi. Ia lisi ai e lunga o whanua wha le anganu whanua wha le malo. Pato aloa ia le lisi. Pe ale stala i o le ofisa le menari. Okay. Pato aloa ia le lisi. Mana ia. Mana ia te le sau noanga le fionga le tamaita i minister. O le o tonga sa umau le vaenga le salani ai. Au te role ato ngana o le amore tofu se o te inga. Ono o tūlanga whapea le sau noanga le whaipule. Ele i se kupea whapea ale fono al prokeki sa whaatawit sa fausi e le whale le o le whale au le vana iai. Se vanga ngala nai vaenga na whaatotonga i nai ma ia pia vaenga fo ila nai belongs la val proketi a mu va pe tau le whale. Ia em whaia na whaia fe a olo iai lava fo ia le official taimi lava nei. Ia i tūlanga whapena. O le winga la o whamtalanga sia te whaapopo atu. O te le oiloa i le taimi nei le fesota inga lava ia le fionga whaipole ma le vaenga o mia le fale. Po uma fo iona paise lato feuta na inga. E mau fetu na inga ai le fono wha vai. Sa ili se sino fuanga. Ia. O le o vaenga la le na o te le oiloa le taimi nei. Ona safsota i mai whaipole o lo fia maua se mato feilua inga. Okay. Malova avtai. O iai se lau sirifai u iona mawale o le vanua tātou. Ia vai ko fo ile fionga i office sili wong i woke ngofo mai au sa ka malo le pa. O la u fa sili la u fionga minister. Mo le nga i lu mama fo fuanga le malo le pro kekiringe. E fa amanta i se fa ata le lu mana i ono ave se mai ai fai pule. Po o sui o le malo. Ia fai pule ia. E ono fai matai fono vaenga o komiti nei o fono fa vai. Ai sa ili lo pe o fa aururunga pe o CEOs e aparai lo i ai tangata o le tūmalo ma. Awa a fua ko ngei fakia ngei e kura i mai. E pe e pule a, fai pule a e vai longa finga ngalo mau tutu na o ia fa whainga tā me e fa whainga kā. Peila e vatura o fisili le so vina ngalo o ma kou ia kongo ngei. E le fa pe ke fai pule nga ko saule e ko council i le ia matou council ma matou tūlanga fo ile le fa local boards wa e se a fo ila ko ro ye ko mai ma fa nga apala ye tu ya to mo fa ti o le me o le ko so ai lava se longa ka ula la ka de si fa nga paro ia nga pifa ko amaka wala ngor manto le vai fa por mamau. E pe ka vi me anga ngala ka ris fenga pa ro ka makala ro marimo pe ka ko fa nga me pro ke ki fa ko singa e oi ai ola se fina ngalo si to fa ele si la ile vai e ta ol psilia siata ol fisilia o ai e unga le mitile o ai e unga le fama itele ol fama ite ale paenga fa apu fai ol fa tua ile atua Samoa o Tasi. Ele fai ngo fiele tali fisili dia, ol fisili dia. Sa mato so ala pule lu ngala lo ai fo. Pe tala fe ngai le tu la i mai ol fai pule, tai fono por ki. Mali. Ai ole tali sa tali ai. Afa pe o se miti le ale vaenga fa fai. E te mana o tino mai. Mali. E uina iai lu itai. Ai ole vaenga mamao le na ole poloketi. Ole mana ole taimi le nei o alu i tau ma whaafita auli o lo tūla i mai. Ia, auli. Ma le vaai mamao. E ale taimi e se ai loa le whaipule. E vaai ia e wa labata pena o lo ia ile to mai ma le anga vaai to tonu i tū malo. I ma whai ona lato paatino ina poloketi. Ai ola uia ba ai mau fo inga ia ma le tape nanga mamau ai pe o le tūlanga le na wa sa fai fo se sa i dinga fo i ma se ka ko rapid assessment report se tasi le na fo tuanga o le ripoti na sa tu ina mai e pe ala nga te tau ona tai tai e le fai pule
Ia vaenga ia a tonu la o le foi mai tauina ia o le tumalo lava ia le fionga tamaita i pale mia. Sa loto lava mfinangalo le fionga tamaita i pale mia. Ese fase ese na ia esa faufautua pole ia ai tu watu le fatu tuanga. Ie o lo o i lona i tumalo la tote a vea te ia le poloketi. Aia awa ia asiata. E a langa ko tu lai mai whaafita auli i le tele o isi tu malo. Mua e le o tali tonu lapa le whaipule. I le manuia le atina ele nei. E le o tali tonu. Lona lua. Ua avea le tuina atu o le malo si anga le o le tasi miliona. E ta fili sau noa i lava. Ai e tatau na mala malama le whaipule. O le ale winga, o le tamau ainga le watu iona au. Lato te soala upule ai ma le fona whaavai ina ia mautinoa au sia vainga ia o loo o mai e ona whata atia. Ele tu malo i mana onga tu pito e au ona whaaleleia ma whaapita auli e peso soa de ele miliona nea. Ia mole atina ina o le tu malo. Malo whaafitai. Anga o au se whaipule. Po le ala var pa ki o ke ai. O le milionga le se ki wa o ko sa fo i moro ko sa fo. Ora po mo ngi mara po kingo. E va tu le pa pe sa ai le ku malo. Pa ngale mea fidi lau au va le lei ma ka mai e fai ali poki fa ngale au se kola o ko ku malo ngai ngai tamaiti na o le investigate fo i mai. Fai proposal fa tau no plans wa tu langa uma. Ai la o ku pe ia. Fai e poro ke le ku malo. O ai se a toi mana o sui se fai pu. E al mena le wai pe e nana o fai atua ui le matou ma mate fa tangata make. O le mena ta te vai pe fa ka wanga unga kai le amakanga langa la fa kwa umar fa nga fili nga la se kiwar ku fi le kofinga. Ai nga nga afa o le paia inga la aku la ka fo i le kaimi o le si fo i fili nga kofi. Ke ya le fa pe mai ia la wa agree lo ma. I agree lo ma fai pule e fai lo le poro ke. Oh. Ya. Ona na wa fo i tau te fa so ai pe tai o le already mai ma ko o pepesi. Ya wa fo i le manto wa fa i unga le programa le vanga o le afiafi ai manatu. Ya la fo atu i la o fio ngai le officer senior. E por officer sili fo i langolango le tato matanga ruenga. Ya i se vaenga fai o te sau no ai fo. Ya me se fo yo fai vai matanga ruenga ya male toi fautua fo i male tuala. Ia i le vaha lava lea o le tamatane ia me se fo ka ko io e pe o ka kautiale se fo i le vele o ia i le ia e ona tawalunga le sau no ngale fionga tamaita i minister pa mo ia fafta siatsa le tue fatele se famta langa o te langona le o tele lava vaenga sa fisiringia lea fo iwa sa tatu tala no e ma fa so ai fo i ma sau no e le fionga le minister se langona se ava no ta ua lea mo matou mai msanga benga i tatou i o Samoa e ma wale ava no e no fo ilo e fo il tatou o tunu o lo ala papa au so se vaenga o ke lope ia tina e ia matau mafainga fo i o lo fa atino i tonu ai me se lava le tatou matanga luenga a wal tatou matanga luenga o le ke weile o nanga mal matanga ale malo e anga i tue nu ma fiu anga o matanga luenga leo tina mata mai tsai ia tina e a fiu anga ba so tsai o lo ia i fo ilalo le fa malunga mo le vai o su nu ma suita mai tsai ia le fo wa tu ia ile polo ketile mo le atina e o itu malo ia o tatou matanga luenga fo i fatino ina ia por kalame ia tawanga so tsai mo le tau fio sa wanga o le puipuinga o fa nau ia o tulanga ia vanoa tutusa ia o ilato ia fianga tu mau o soifua tu pulanga tala vou vaenga malava nai to tonu o le tatou matanga luenga ia e whaftai o lea ua maua lea vanoa o le upumoni lava ia e le whapea o fo i o asama ma se mau ia le tulanga i le au nanga ia ai o loo ia i lava awala e pei fo i o le polo keti pei o na sau noa ia lea fionga le minister ia e tele fo i lu i tau ia ai o le upu whaalotu tele le tatou o tunu o la lava ia ita iala ia tu la fono ia fainga fa vai o lo pui ai ia malima ita ina le fatino ino tatou nga luenga e mai se fo i o le polo ketile pe ke ro ile ke le interest al tatou fa longo i o le polo ketile mo le atina i tu malo ia o lo fa lo alo fa tai siatsa fa tai mo le avanoa
E ke whakora ukala o le ki sau ngoa a rea lo mawhau whau longo fwoi kongo pare mengi e ngade ke si mo le suyo o sa se ka ku mano se pai kia Whakari ai rea tua matua mlantu i ku uro ni makamau lo vio ga le Ai miniska whamanguia sia. o kai me ke ready e ka pe lo campaign yo after tele ia te o le to fine to lo ia o tu tele o lo ke vai ko le ko mengi mai simpa maro mai nea o ia au tanga vai Ia. o le was mo vai au tanga vai Ia, o le si o i tūlea i vai lo palauli. okay talo fo ka ko ia o la rua tato ai talo fa ia wa manu rua le taulangia le ko o vai loa ai tu fa sina msale ro mai apa ma le sa fa le tawa mo pu pa lo le pot ia o lua tama fa le wa o fai pule le tu mai le tu ma no pa lo ia uso pa lo mi sa tu pai tia la foto lo fionga minister fa te tele nei la o yo le na lua a fe mai a wa le fa ta mo America i fono tanga ia o mo wai ma le va no lu ngori Tautai ai fa ma pu ni so vai nga so no fa to ru ngai fo ni tanto por kala mel ni mangala fiafi ia ai le fa ma tu a lua fionga le nei fiafi wa se tina le lei wa ta pena fo ia ila to ele ke por fionga konsula ia ele nei fiafi maranga fa alo Ia, Papatoetoe siata. Papatoetoe foi sa moa i lau sila mai moa fo i le tātou pōkalame. Ia atono le aunga lava i o nei pōkalame. I o mātou tiu te tau abe tono le mālo. Ia o tele fo i o fesili o lo fesili e tātou watunu. Ia o panga noa pito sili an tā ua siata. Ia e tali ai fo i nisi o fesili. Na ia mawhai fo i ono fo ilo, manofo malama fo i tātou watunu. Samoa ia o le afo i sau whaafonga mai. Ia o se upo fo i o si ia ma se upo fo i wa le tau tamali i lau whaafonga ia e te tonu e matua atu lava ina. Ia a o le abanoa wa mātou ui mai ia Aotearoa nei. Ia o se abanoa whaauro tātou te whaasoa ia i foi. Ia ma le naunau ta inga. Ia malama le tātou watu nuu i tā penanga. Ia ma le waai mamau fo ia le tātou whai ngā mālo. Te tonu e lei lawa se whai vai asa ma se mau a siata ma le whaafonga mai o Samoa. I lo mātou whaatau wa a fo i ma le whaatinonga o le mātou tautua. Ia mātou te langona lava lo mātou loto tele. Ia ona o la o tau tapu enga te talo. Tau tapua ia fo i whaiva le fionga ta mai tai pāle mia o le kāpeneta ma le whai ngā mālo. Ia tantono i nā mātou te loto te tele ai mālo ai le tātou sāanga i luma. O Samoa la. Ia ai ei le tantonunga. Ia o se lau tā ua mātou te whaailo ai le anganga Papatoetoe. Ia i so o se Samoa o loo sa ili mālo i so se tafa la langi. E mai se i fo i Aotearoa nei. Ia o loo i le mawhai e upo na whaamtalaina lo o tau tua mai. Ia e ala fo i le vaenga o tupe whaamomoli. Ia ma le tau sa ili mālo fo i. Ia e su el whaamalama. Ia ma tiutilo atu i le o tātou atu nuu. Ia le alava e tū mātila lava la au tau sao tāua. Le mawhai ai ona o tau wo atu i Samoa. Ma tau mai tau wina suinga te tele ma suinga le lei. Ia o le tāua lea o le tātou watunu. O lo tū mātila pea le anga nuu i le vāta puia, ma le vāwha alo le amana ia. Ia o le mea pito sili le an tāua, atu ufo i le tūlanga whaakeusiano. Ia o lo tāo laola le whaakeusiano i Samoa. Ia atonu o lo iai fo inisi o vaenga o lo lui tau wina ai le tātou sabalinga. Ai tātou te le loto vai ai o lo soifua le atua. Tātou te whaatua tua pe le atua, ia ma leisi vaenga pito sili on tāua. Ia ele mawhai on tātou whaatinoa vaenga uma. Ia ile taimi e uma ai le iloa ma sila fia el tangata. ali E tātou te whaamoe moe le mana lilo le anganga pa ia. E whaanga ba aina ai lau whai ngā mālo. Ia awale tā penanga. Ia o le neifo i paia inga o lo o fotua i mai. Ia Samoa, ia o manuia lau tapua inga, ia no fotalo pea mo manuia o si o tātou watunu. Ia o se avanoa tāua siata, e wha leo ina ile anga Papatoetoe, le tātou pōkalame o Tautai ae, ia
ua ta'alingolingoa fo'i lo si fofonga i lunga o pe au mangalu o le ea ia ona o le anga fo'i fa'a tiute mamta faioi fa'a e fisota ia tu fo'i ma longo pui ali i le malo le atunu ia iso se vaenga lo wanga ia le atina e nga o tatou malo manu teleina lo fafonga Samoa. Malo whaptai lau whio ngai le tamaita i minista malo tanoa me se fo lau soa tau nungor por kalame e au te lo fo ua fa manusina lo finangalo ua talinga fia lo ngor malo le atunu ia ai ono o lo tou waso whapitoa i le whaata waina o lo tou nafa ma lo tou matafa yoyo o tou tiute mo tou whaiva o lo tou wala awina pe ona e sau nofo i le amatanga o le tele yo whalangi ngai whalangi ei o tou lo tatou van nofo o tou pae ma auli o tou o le whautua ai o le tasila walunga ia te aui o le tou whalangi nga o tou fo i tu te whanawina le ola i te tonu o le o ainga ia me se foi o le lalolangi atoa ia e au ala tou ina i lau a fua fo i tala mai tala anga o Samoa mai lavai ia i taua ma tūlanga o sa iringa māloa na mua ia sau ia ngā whangua ia sau ia salamasinga fo i vau esi ia sau ia tau fau ia vai whako a maua mai se mako kama ia i ngā whaaro di ia whaumu i ngā kupu fian taita ia mai ia ma whaasoro mai eilo o le fo i o lo o tū i matangi o le fionga le tamaita i pāle mia o le sao whapito o pine ia malangi soifua ia ma wha mao nianga ia o lea lava ua tātou wanga tutusa matūlanga māloa ia lo tātou tunu e tutusa uma tātou mo tātou ngā whanawhai e le tua ia whamarolo tu tele nei fo i vai tau fea ngai le whai ngā mālo ma le tele o le lui tau o upu o tala ia le ngante fo i lea ia o vahenga fo i e peye o ni whatiata mai o le soifuanga a o le numero tasi lava ia o lo mori mau fo i lea tunu u ia tau ngā luenga o lo whatino ia e mese fo i ia o folanga sa whaia i lea tunu ai mese lo na tamau a inga malo nā tinai o lea ua whatino le tele silia ma le 20% le tele o vahenga le fo pasia le pilio teu ngā whai ngā balota tasi leo manifesto sa o tau alanga i fo ia o le a maua le a manoa mō mātou ia tunu i whafu ia e whai ai le pālota mtūlanga whapena a whamunia le tua malanga tu fo i le ansoa tai au pui mwha lau ia peau manganungaru le ea ia ua fo i le tautainga o le whai ngā malanga i le tau nuu le atunu o wha mwenga mō whanotanga whero ai siaso a tonu e leo i nei ia e po si o tātou matunu ia ka paune me ke o lua kuranga ro ko fa no eu que era ku ro ka o Samoa o yo le ala ta tu malolonga a foi mai a felo ile se o malo no por kalame e si ma ku no lima fa to fa ma le fionga le minister ia me se foi o le so tau ia anto foi mai lo tatou por kalame maranga fa lo E fia le PacificEzy whaino atu lana whapitoa le masina atoa mati ai maise le whamara tuino le e seta o le nei tausanga. E whase fulu whailonga tupe ta i lua se lau ta la o sau nia mo ana pa anga. E lua se fulu whailonga mo Samoa, lua se fulu fo i whailonga mo tātou i New Zealand. E se ina whailonga se fulu i aso to na i o vai aso te tasi e afua mai le aso na i le aso iwa o mati. Na o le lima ta la atu tongi pe awha ngā le PacificEzy app e la fwai lau se leni mai lau telefoni whewe ai au whaine ngalo le tātou direct transfer. Wasilia mo le fitu se fulu a tātou na la o fa sopori ai New Zealand pe asia si mai o tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o valuse lau o tasi ono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha PacificEzy o lau paanga mo tupe wha mo moli Samoa. No! Beio, uma que as fosse. Salve, Marfia. Ai. Ei, mas é minha. Ai, sim. Alô? Ango. Soli. Ora me ke manga o ruki ki amaka pro kala meri e ko viri mai. Mole chikoma.
Sen mas no ta fa ha chang le si ta pa Ma pa wale or kai me ke ro hai ka umaya or ka manga or kai me va koi top up por pau. Ala no ke wa umar nga pau. Fe heri po inga ro ya pau. Ia o moli. Fa o mi singa me se fa ka singa me ya le moli ko ma ha. E fa ro le mai o se o kari. Ele ni me fa o va por me ro lo ko o va yung. Iyo, ale la top up ko la ki ro fai mai or me fai online e va be ro fai. Le la ko pe ko munguri em kar po kala me. Ma ero ka u mai ka ko next to nga u fa pa wa uma ko mara ko maka mai fa ngai la unga ngale Pacific 40 mal talo fa va wai do Ya boleh. Okay. ya lenga wa fa ro mai ya fa la ya la ngale la fa ku so maka mai show de fa la ko fa la do ya ma fa la ke le fa ngole unga ngal Pacific 40 mal la ku ka fa va 6. Dai lo. Le Pacific 40 iso se tafa o Samoa o whaafaingo fia i nei nisi o nanga i pei o whaataunga pili o ka o ngā luenga manisi lava o loa mo Samoa. Asiasi nei loa le lato website mo wha o ngā ina ai le taha lofa voucher. O le talavivia mo e Samoa le hanturu pele ua tatalai nei au kilani ni usila mo le taimi mo mua le ofisa o le kompania le SMI ua mawhaia nei loa o na whaia oka mo mauta malawa raka te lea o whalisa ma whale titele i si o tātou o tiro i Samoa e tau lantu le lantu lanlai au kilani nei. Mo le fausia i no whale, whaatotonga i no whale e te baua o malawa i le unanga a le SMI i mangele. Telefoni o lua tasi, valulu o lima i wawha. Pe te asesi atu i le natu tua tusi o le whaso mre fitu Rainy Drive i mangele. Pe whaafiso ta i le fionga i a Mayava Leslie Wolf. Talofa lava, Tasi Market is here at the Manukau Town Centre, the heart. Hebra wati lea ua tātonu rei tūlai ono i le tautua fo i whaawawa le Blue TV a Michelle Proclaimer Tautai iai. I le nei vanga o le afiafi i na ua mai ai le whaatalitala noanga. Ma le fionga le tamaitai minister o tina, ma tamaitai a tina e o nuu maanga fisotai. Le fionga ya Mulipola Anarosa Molio'o ia whapia fo ila le tamaitai sātu paitea. Ia lea e ofisa sili lango ACEO o le matanga ruenga. Ia le tamaitai ya Olive sau ainga kaio. A o te fifia whailo atu. O le lau ma whailo ai lunga program. Stasi leo tangata te leina sau aina ai le opisa. Songa le li pese la wiloa. Ioi. O le taru fou le nei ia e mese fo iwa. Leva fo ina musika ia o lo o tu lava le to o le nei taimi pe upu e masane o le fuata maro na lou. Aso le ne te nei sa whaatara no ina stasi o lo wia. Ia, tu langa fo i o le musika mai le afufuanga mai le fionga le sa ila li o tuana. O le so, ia le uka ko switch mai ia ile kama o le musika le taimi le nei o le tama fa mai apese fetangisi teneiti. Ioe. Asilou, ia, ua heartbroken. Ia, ai asau fo ingai mea vavi. Ia, e toe maupopo ainga. Ti whailo atoro mama futa marasunga ya Saia, Frank Sola. Ia, anu ngore tātou proclame le tautai iai. Ia, i fo i le pesi fawura ka maloa. Pati mo fatalo fari mo fo rofatu. Ilo sunga le di pesi. La wilo e ngore proclame le tautai iai. Ne vangora fiafi. Ia, fatalo fatu nei tula le fiafi. Fitalinga siata. Ia taina nei le pa ia rau whainga ruenga. Le Blue TV. Ia, mani proclame the famous program nowadays, I think. Ba tautai iai, ia. Taina le sila mai moa se tātou atunu o Samoa. Fia lava se tu e whāne ke lo pelo e mau mai tautai ia whatalo whātu ia te oe. Ia, ile nei tu lane fiafi a taina ne whaasili le whatalo whara nei fiafi rau
Whetalenga si atai na yo tata mama na yo tati na matua. Ia. Sa por fala maula le ula. Ia o alo faiva ia alo mtam whanau se tata wata no. Ia ta alo falava. Alo, au ke whaku sore. Nganga e sau ai runga, sau marafisiri mua. La ule ta ua ture no le tata pa mai wha mole pe whaisito o luo Saia. Sole, la kua whesiri mai, ngā whesiri o lea rifa whakau whakaro whakur kam pesiri. Mea lea tātou ia lea ngai. Me le maua nesi, susulu mai o lou la le, lau sunga le i pesi. Malo la vale on sai malo le. Yes, fatalo fatu i tātou ta mama tina mātutua o i lātou. Ami se whawhia ngainga. O vai akuru kari e ngainga ua sau ngoa le fionga tamaita i minister. Mata ua i le vaenga fo i le o le sau wainga leo ka kouka. Maka amaka mai ia walanga taskide vaenga i tango wha leo ia pesi. E ke iwa inga lea tala o loo iaita maa o loo sau wainga e o lako kai kōrua. Ai le o tau te tala mangangana. A o hafo ianga o ngei sau ngwanga le whai. O tali atu ila wafsili a sieta. Ia ioi. E whaisito o tele o naita mai o loo sawa ina vo i lantou taito o lua. Ai o le pointi na o poe ina mai le sau nanga le minister. E reise leo. Ia pe ila ona, ia ila whaatunga rea la o latest jam le nga sau lunga ile. Lua vai aso taru ai. Nen whai no inga o le pele o lo tino. Ia o se tasi na o wofo i mamaya na sautala no mai te upero na whaasoa le minister i le tamale na tu whaasoa na office. Whapena vai lar whaasoa mai a siuso le i te ue winga walu no tō rua e tu una ia o no whaisila po a se i tulou le ngutu maleafi. Okay. Ia pe o le ana na fatu e lol pesena. Ia pe le o lo tino e ana mafua ia na e musu ia te. Ia pe o le si vaenga na o le uteilo ia o lo sauaina ia le to tele o tama. Mari tu pare ta tu tama. Sauaina i kinga. Ei oi. Ia ue ka viurai. Mana ia tele awalanga oa. E pika ke aka ia pika ma vo vo. Wa e pe wo masani lava ia sa wa ka ko sa wa ingo kinga ia o nga e dito na mare laina. Okay wa pika ke fa ingore upule a o tu pa vai vai. E wi a wa ave eseli di temi na la fonga o le o tato tu pa tutusa. Ia e o nga menga so i fu mo la mai sa mo e pi fa ru pe ma mata una nei tato tamai tai fo o tu pa vai vai. Ai sawa inga la longo winga e le meka o sawa e le ngaka o le kingo fo nga le pa i le kingo por fasi. Ai mare sawa nga e makua afeki e mafaufa o winga. Ai nga ile sika mai ka ia ri ile sika mai ka e fia e ku se pi e fa mai nga e waru. Ia. Monila. E ke fia wa ka fa longo nga sawa. Ia ke le nga fa. Ele ang palong mo ia o kero nga lo pitalinga siata la wa ia lo ia fa le fa tamo fa lon to lua o la wa ia la ngona ia e mafu o mai la fifiringa na fa wa dei fa pena ia rumo ini e tangatana na lu mafu da e popula ia mai ka waka mai o le mea o le sauanga i mafau. Ole aso oi fa tu pese walanga okay lo o mafau e mafau ai o ra fa ku pese so le o ke lo longa pe o mafau e fa ku sa o ko kusiaka kama fo e pasi mai le king orga ka o va ku le me o makwa o ye ma wa takide ole ala wa ye ila pese ila fa tu nga fo fa mai wa liu malala lo ai ole aso to sirvi unga ole me ole sa wa I mafau Aftaila mo le City. Tena ngona e talis fulu lua o lau atu ia. Ia me o lau no fo ma ue winga fo I le City. Wa tasi fsili ia te leonga o na mana se tulo. O lau ula ilo ia I whaatama tu spesi. E pei o mātou le whaleoa ia ia whaafita ulima masauanga ia whaal mawhauwhaunga o lo no fo mautou ia mare ai kau pu ia sawa e peila foi lele ila wa ui lo ia
pe ole mana ia na o le matou matafa i oile matou le au pese. Ore toe whaaleo mai o tō mawhatianga i ai. Tu so matou. O leo o tō mawhatianga. Ia lea lana a whapea la whataita inga, lera watu se whataita inga se tasi nei te ua nai manu le tatu teimi. O le whataita inga e tasi. Ia a whapea fui lele, ia o sau sisi ia te oe fui lele whapea mai, fo whaasoa mai ia te oe ia na secrets ma. Whapea o au oro to o lua. E kuli au ia so. Ana o te mānawa mai wai whafora o aku. Ele se mea ai e whaia. Ele se mea ai e whaia. Ke saulai maka lang ke fongi rei ma se mea ai. Ia, o ngā ruenga la, tau mwhailo la ia e tu whaatasi roa ia ti ngā o re tangata le nā latu mana. Ia nā o te tano rola ia le wha leo mai. Au le mea la e maadi e. E folo mai ai tua ma le mana onga. Wha mole au nei ta uolo ngōn pese. Sai la tu eta o tu tinga ai fefe ala fefe a volele ia ola la fa wa war sa wanga ia wa ma wa ai fefe o nga sa wa ia o yo ma fa fong moni la a fa pera wa a fa pe me nga len fai mai e volele au nei ta uolo nei ona la o le fefe wa ka u kulo lengo ia no winga la fe lolo mo lona mo kuri mo okay malo lava e ile fatu nga forward sunga ya Saia ai makere yo e malaka me ile pesere se wa ye ya la fa longo mo jero fa fonga ale to ated ile pesere le nga le na sa no ai nifa mai ayoro tino e ro fa taro sanga nga uma e kango play lungo ta pro kalam wala nga uma foi la to fa fonga me fa kunga foula ladies la le ya ile automate ia ale sunga ya sai alo fa fsiri o mai le taleni ai mai se le fa tupu la ia ele atua o loto mai fa tu si pese ai mai se ra skaidi o ko fa ngi yonga po le tulanga fo ile na ofisiri ngia le sa ro wingo tala e a fo so fina nga mo ofisiri ngia le fio nga le sa yonga kai mi ku si pese ma tulanga fa pena o tiro fo sa e mo mawina fa tanonga aya nei vai tau a me se fo yo tulanga fatunga o iau fatunga male manuino o fatunga faftaila o keime uma ile tau final tale ni ma ia pe ona sila fia fo ia to tele o sila fia ia wa faila vala taia recording ta itaia ia se mai dei tule tau fatu pesi ya faingo fia me uma ile fenga ia mar tu sina o pese ma ia onai to tele ai ila tau e fai mai e faingo fia le tu sina mar tu fatasi ina pese ia te au ere na o ula ai ila manisi alo se tata watunu e tutusa le matonga luenga ro file terminate ona o nisi alo se tata watunu ia e lua me totia o lo fausia ia la tau fatunga mua ona ia malana pese lona lua fa popo tu ia mara malama le producer e tu fatasi ina le pese tas ona mauala ia le ole original ia po le pese le tas au mato e tusi e toi produce for e mato fatunga ia pe ole e fai asi si fai ngata tele ole tu fatasi ina le pese tas ona ia te ia e tele me uman tu si pese ia o tango toi fa musika pese ma tu ia ilo na fati ona e mali e sa unanga toi ina ia so ia nga u kungu ki koko i ko nga ia so ia o kaka i mako fe mai ele ia se pese le so na fati ia se kasi foi danga o pese o ingo pese o ka fia manga o e kusi singa pese ele ai se pese le so na fati ia pe yo la o tulanga na o le ile musika se o tali i termine o game a uma ia o lo fa solo fo ia i lunga le YouTube o nga o termine pe ona e mo wina lunga o penga ta faila o faisi to tele o pese sa o to tele ia ele fata o nga vale la ile taleni a lo mtama fa na o se tatu watunu ai pe ona mali ila la usau no nga ile la por kala mele na rua tal no to ai male le fionga ia ila yuto na ile sa
e le o tangata umai e pepese. Malia lava. E ia le tangata laua e ana pese ona o le vai tangata. O te leo whaatau anga vale i alom tam whanau se tātou atunuu i tā leni ma la tamu whaingo ia. Pa te ilongo fie lava. Le tangata na peona e sauno na fōa i ele atua natural talent. E te ilongo fie lava i la tau whātunga ma la tau pesipesenga. Ma lo fa tai wa ta wa ma ngale lo so sai wa ele alo sa utala tu sa wa fo i mai te loite e te silfia fo i leva ai ele fa ya nei me fa sa lo ngo leva na o involve mai tu lang o fa la lo ingo musika tama pepese sa o mai fo i tama pepese i tau sanga o te lo nei te silfia like so ni fo loa ya me se fo i le so nga ya pa unga ta ilongo i pule ya ma le to tele lava ai ole wingo la utala ole kele yo au pepese ye oso mai kama kai kasi vo ngaile pe fa kausaru sa moa ma kami wa ko po e mai pesetas e pe kawa pese me o fa ta longa i vai nga o punga ma wani nga singa o sereng ke ro fu pe visen ko pe kero ko kongi ese studio sa mo ke alo po mai malau yo te mi vole ne wa pingi mai ngor ke fongi tati fatula o le ia tawaia ai pe o tele na matua e se ai tu langa o musika nei vai tau na le no tau siri fo ia ila le fionga le sa wa a fua nei ai le a fo fuanga mai nga ka mama ku o musika e ke se e mauangi au vai nga fu i nga ia nga vai kau fo i ole kam fo e kasi yo so fa mongioso o le sila vai nga wo mai tawina le nei taimi ila u va vai wa fakure pese inga ia faki nga wa fai ai kaunga tu sa ele e se nga le yo tu or pese wa faku fo ile la ma pingi no you know ele va pe avese le si ele or fa so ele tine ya fu ma ka fio fu yo alo wingo la utala le musika ne ona po e fa longo ku le ska nga ka pe o ia faku ku ma ia me ales o so le kinga ele o se me ai longo se me nga musuia ai longa tangata pese ai pe ua faku onga la kinga la vai la mo di lo tinga ai sa fa fora kinga o le makwale fe ko ia fo imitu no ben la so no na nami o le telena fa tunga pe na o tano fo ita ma o te fia e view fo ina le ia na ita maitia up and coming artist Samoa fia fo e share la to fa tunga ai pe ole meu e sau nui la ufa ingoa ina ia fa pe o ta fea nga ngana o le musika na sau i Samoa ia soia na ia tala fata ita i ole ona tala noa tu i ia le fionga ia le sa ila li tu na o le punia lava o le tia ma o le fitu lima o sa pai fa ile le kukama ia e whanongo nongo i whātunga ma upu na whaonga ina e alo matama whanau ia se tātou atunu una mua i malai i le musika. E tasi ale upu pasi mai lota whatu. O i lota ma whau, maringi i maloi mata. Ai peo nei ona po. Tēnā ngona e ana whata nisi ia le tele o tupulanga nei ona po, ona o tele le emotion. Ai... Lenga le winga la tala a fa longo tupulanga te minei pese tua ia fia mo tu si a fa longo tupulanga fe mai seu mai seu fa non ai se ua moulen ngana le masangi upu man na ia pe foi la le ala na le tau mafai tu lava ile musika ia mafai e ona fa longo ia le tangata matua e mafai foi fa longo le tam titi lai titi i nei ona po ai pe o tama ia na mua ile musika upu pe ona e sa no ai te le pokalame ole termine le musika le sa uli termine ole matua le ia o se ole ia ele upu no faunga e la upu ofisa o asia taponi i lungor por kalame ma ispe uru e vai so taluai sa ia fai ile ole yo ia upu ele se winga iwe e tau mo fai fu tangata de au karu fo ka fai upu fo mangi upu fa wale mana ia fo ngana a sisela umaya pesea wai
ia e o mai role au vanga foi le au pese kai ko kasi ia le sunga mako kamaru me asa ia anse ko fale moi ka ku kama misi kamo misi a sisira ngai o misi luki ya tu lo suafa sua male fionga tu manavi o misi luki ya kama pese ko kasi e kele ai ngonga sasanga mai nga faukuanga e tatia ia isi a fatunga kubalanga a kangor kama vi e kangier kanga kai de fai vi ia misi luki a usu e misi luki ia vi ingo fioanga o vi ingo ka fa ingaka e matua e pa fa rongo kulisanga kai le fi sori kula fongo langa a fa rongo ku me la fa ka fa ingaka lai momori mai nga e fionga ko manga fi o me ia o re pusua vai o mele ai o ka mo feu o me ia ngo folo loko ka me kiki fa pe o ele a ngala mo vale langa i fio o le songa nga sa mai a o foi na pe fa nga e sunga su a misiru ki su a lenga ngana tu sa or fa nga uso ia mo vale o le ngana wa so mai mo moti sa o ai ore saunga te mine wo ye ese ale le tulanga wo fai mai ia nga mafengia le o patu pesi ai o te whawhita ele whape fo te tau selu atu. Whawhikai walanga o au whatunga. Ia ole mana nei ia o lo e apo lang vailenga ngana matulanga. O ase whautuanga lo ainga o i fwisi support tele na yo mantua tu sa lo taleni male tau mawhainga o le taleni na ia ave ma malu pele nei teimi. Ia. Te le la vale sosoania so tamana so tina ia. Te ngona fo ile mata mai so tama ia ma so tina nei fia fita to pokalami. Ia na mata mai lava tonu le ainga. Peo na o lai fai Samoa. Ia o mai fo inei atunu. Ia le fo ilau o toi o maina i o matua e. O le fautuanga lea se utamai a tea. I le tele o au pese pe a fai a unga ruenga i le studio. E nofo i lava se utua ai o e taputapua i a unga ruenga. O le talala lea to ina e fai e taimi uma e aru e se client ma. E o le talala lea utama. Awana i ngalo ia te oi. Ia wha mawalalo lo lotu. Ma e sili li tau le sili lo wola tau safia nei lo wola e ino sia o e tamata. Ia, peila o nei fasi fai upu ana ma nei fautuanga na e mai nei i se utamama se utina. Ia e o loo fai mata i ala ia te umana musika. O te talitonu fo. Ona e leo le teimi nei. Ona lo pomoni lava asiata o te whaftai la tu lava i nei au fancy o loo follow mai te au ma unga ruenga o loo fai ma la musika. Ai o tele mana o voilele e wala au mai au e sisi o wa famous pautea. O la wa ia tala noa ia o clients ma le mato vaenga le wa ia nei le Chaplace Records. E tutusa o matato. Ai a tatou fai sanga luenga ma loto maula. Lo au nei tatou popole le ai o nisi e viuina tatou pesema. Au tatou te pole. A to se lau le to afe tangata e mwhai ona matamata mai lau pese. Vi ia le atua na e ona le tālini. Ai au te pole. There comes a day e whai a ina i tātou e le atua. Pea le tāpol kalame. Pea le tāpol kalame. Mo te lena i tangata o mwhai ona na tau viuina. Now, ole maenga o la ua whaapsili o la au sur ka pese. Fika ngalo ma iai lau sunga le li i fatu pese, i e te usuina pese o le fua e pu eina pese. Uma na whailo le wha lau ilo momua. E ma whainga e kau aile i pleingar ka pese faulia. A lau ba tole mai le ki tau. So le pese alenga ka uang i o ayuno utino pe ua. Pe a whape ke whinga loa. Ai a whape o yese pese e te mana oe. Ia e se i. Langi ya ilunga. Si fa fonga foi la ko kele i le si fonga tamai te ole ala taua. Ya te ngole la wa mata tu pese de le la utano e vatu sinta mai mele o ta pese fo le la mana ya. Ya ona o ya o stanga ta pese. E le se ase au fio te faro longo ya pese. Le ale to tele yo. Ya. Ya. Ta vilinga lene yolanga e ai lele fo ileanga o taimi o mau fianga
O taimina ia e matala le fili e le mamoe tau mawhai e whaase se oe mana tua lo wha moe moe alo alo mali e pea lau foe whai matatali ua lo wa mapua nei le toto lo sela ia toe ti mata le upenga ma ia whai oe ma le leinga a ia tau lai si o manga fifia tangata mamoni le alolofa ma ia e fa mua mua le tu alo na lua I matu alo o tata lo mai ia manu ia lo soifua Sorry, you lie, sorry. Wakau shake my little chicken ali. Esa eles ko inga o keke mo ko inga fa ko ala no o shake a little chicken. Manta utia mai no ka eso. Pese mai an kamalo. Now e umo ko ka kul pese le lunga e tawo lunga ma fa tala nonga le wai ha o le kopi antol pese le fa tai le sunga le pese ya saia e tu sai o le fa tu ina player tu lunga le tanto por kala me pe a mai ma fa tala nonga o puyang o fa longo ngia kwa ya o le mana ia o nai vaonga ngana mamuanga ngana ngai au mai iyo o lo au mai ia la nga upuma vaonga mamuanga ngana fo ile le mo wa nga tai fale e o le vau alo mari e pea lau foi ai oro a mai foi mase tu wala lo foi lele fai se le lenga o le ale mangulau ki ma le fa to fala inga po o le leso na itua tu le singol pesele fa tai lava mo fa sili o le pesene ua a tol tasi tau sanga ya mama sina e lua ya masina e lua tasi tau sanga le matua le pesene ya le fatua maua taimi e tu fatasia ia ma master ia ma sauni fo ia tu irunga le YouTube al pesen ni na ia ini la e pu la vale fam tala ina le mafu angan tu si el pese ma le winga al pese nei no tu si ina ona ina i utei na no fo ia te usa o avatu ma no fo ia te o la ule fam tala ina le mafu angan na la ina manto no fo na ia utei nei to fa na watu le wali ya o la tiute la le na fai le wani le ai upo pesen nei o le winga le pesen le o le tala noanga le uso matua ma lona uso la titi fa fautuanga le tama matua I le tama la titi a wale ta pena ina o lona olanga ya pe ona ia il fainga tale o langa le wing ni tanto ya pe ona mafu angana na tu se lo upo pesen nei ya una wo fa longo fo I tala anga fo I ona yo uso na manto ma futa ma le olanga sa ola o le tu wala lola le tam pesen tu ia ia fai oe malelenga au ni ngalo ia te oe o kangaka vai le olanga nge uka ko ia e pele oe lo malos mali e ngalo uma umele le ia fai ila umele anga e kasi fai ia e man tu me ia pe ole ala na tu sel pese asiata ma ole meaning nga ole ese o itu atu ole fatunga e le ngata ile mea na tupu mea moni na tupu ai e journal fo ilona no fatuina e mafai ona e fautua I fo I lau whanau e mawhai ona e fautua I au tua whawhine e mawhai ona e fautua I au uso pe ole ala na tu se neng pesi ma lo whawtai tele lava I ante oe leu soa pese por musika whawtai o lo e tau tata I le mamanuina o le ngangana ma nei tele o mona tale whaafonga mele mamaru lau tele o le anturu ai whawtai lava fo I le tūlanga o le tāleni ia me se fo le mea lofa le atua o le fisili a o la fisili le wo so mai ka mingi ke fisili koe I lau sunga o le a se wha moe nga o le andu I lumo o le tāleni ia me se fo I se taimi e le lifa I whaonga ina I inga o le atua me se fo I o ni pese wha le nganga o iei se wha fuafuanga aluma fatu fo ini pese wha le nganga whaonga ailo o le mukua maanga I o lo leo li isai Taila. Ia, te ngona siata
i le taimi nei. Te le lafi se atata o se la au. Ona amata mai le soifu au na i le antua i tono le YFC. Sa au na i lalo peifo na sila fia lau fai au. So ngai a pasta waita. Ya. O le vananga lue i tono na lue ngā le atua. Ya, o mai foi nei New Zealand ya tautua i le tulou le kalesia le a tau ina tu ya le kalesia worship center. Sa fai fe au ila ia se utama na liliwina mai au nei New Zealand. I lai i stamaki. Ya e peor City. Ya. O le peol mea nau tatau alo SMI ai fo ilele mai ere ngata i siurunga o Facebook. Ya. Ai o tari la va pese me ne o teine so. Au fionga se. E wota. E o whaftai le atua ono se o tō lua ma ua maua se o loa tā ua ua mawhai ona le liwina le mawhauwhau. Wa e si lo wai fo i wa. Eso so mai ngai ngala me yo so mai no mai ir ka karanga o le nga maka wela kala ka mai ana te ya wa eso so ko ye o le ala ira fa sili ya o no fola ve ye te le tua pe ona mali el so no ngale minister a e alu nei e tawa na utanga na la e alu te il fa nga panot e te alu e te masal sal e alu ona woman na o ia tangata ia o i te alu. Oh, ia rongo inga na kia rusua. Ia la tu ule antua i whai mātou tangata. A whape kia ruka wā ngaure aku. Oh, e iei hat kei me kia rorua e aru isi. E koe me. E me isi. Ai a saule antua e avatu oe wo o i lautain. E ke le koe aru isi. Ai peo upor tuspa ia lau te tā maua ila. Oh. A whaia ngara e fia vevela ma kua i fudi e vevela. Fia maaditi, kua i fudi e maaditi. O leo te turi e lau sau noanga, le wha mai o na saule tua e vatu. O le lau o kau ma vau. Paure kai me sa wairea gua avakusa. O le avakusa o ro. O le mambawanga le. Saia, na pawanga kai me. Tango mai eine tu avakusa o roa ma oinga. Uyo lea, vāptai tele, o loo ia, o ele mea lofa lea tua, e le tau mate. E si pese ke fia kango e ingi runga ka prukala mea e le tā seu whanua, langa o kira mua, ioi. O le mamo o mai kangaka. O le mamo o mai to tele te loto e tasia lea o sau whaata. E ona tātou wolola ia lea e wha mai a ia ma whaatara nonga. A e fia maua, lea koanga. E te sua tunei le oats. O le fia fira nei, mai aloa. Ea, o lo whaia le dinai nai le oats. Ea, i o ia John Roach ma le tātou vaenga le whiunga ai ruputea. E pese ele sunga ia saia, e te maua i fwina, le whiunga ia le sā, lio tuana. Ea. Kai o le pese nei si ata ole. O le pese nei na mafua nei loa o Samoa. O lau pese mua, o lau original mua, lava nei. Na mua i o uwa ai me ta o le miliona views. Oh. Pese nei o whaingoina, o le tau whana o lo fatu. I kenge. On mentupu. Ja. Aue.
Sunga le li pese la uloa Saia Frank Sola ma le pese sauia oe inalu se I tau fono lo heart. Ya ala fotu. Ai le kar pese ngai mak fa ma vai ai. O afu fuanga la ia yo afi fo yo fa mo le launchinga ya me se fo ya. O le o mau o le ia la o nanga ya o manatu. Mau le manole ne so ni le tautai ya fa la wilo le tulanga ya o faiva me se fo yo le unanga wo yai ya faftai tele la mo le no ya o te faftai atu ile mo mono faftai la manager ya le fianga ya tapsoa aka DJ Twitch ya male uso ya DJ Flea ya male security crew mafuta mai Australia ya peo o le uso na ya Twitch ya na tu fata ina ya fatunga le o fai o male lenga ya le ngata foi le au nanga tato studio pena yai ya o le Place Records ya fa sota yatu ya pe fa pe o lo mana o fie po ina sa pese ya le ngata ile o le Ben Henry Pictures ya mo se MTV ya matulanga fa pena ya fa sota I mai la ya le pe fa pe o lo e fie pese ya por na fo iwa e ma fa e usu se pese o maliu po so sto inga pese la vai te mana o ai ya o lo o avnol tato Place ya e moli la fa tai le tu la fiafi ia le tautai iae ia ma le fetalainga ia asiata le pa ia la fainga luenga le tautai iae ma le Blue TV faftai tele lava mo la wa no faftai fo ile sosoani yalo matama fa na se tato watu mo le fala wa itile ina le o la tauta leni ia tato fetawi o le oats ia le tu lai fitu toast food ia o le amata iona tato fa ile le oats band ya to ina le kauso ya penani tafna ya masi tatu fina ya mele na ulino malo fa tai ya ma o le sunga ya Saia o lea ua fa mutai ai tato fa sala longa fa pisinisi ele isi tutongi ayo vai ele kokua o le va o fa ya mai le tulanga le nei o le fa la wiloa ya ele ya saka kupe wo mo mai ai ngone nei wala ke pole le la uma mo la kupe nei o le fa me alo fa le ai o le fa linga le tu inatu ya o fa asisilanga malava o tulanga o social sailinga se leni o nisi mo tulanga fa pena ya mo le aso etasi ia le mo le pa u lima se fuluta la fa sala la wina tuai tulanga fo io vaenga te mo mia sailinga se leni mo sailinga se leni ia ai ono se o dei ia ai me se fo io se tama pese e se lo fie ia o le pomoni la tele a utou o wo le musika o fa fianga me tulanga uma fa fitai ia wa fa kai o le esa o le ska ka kele nga sa apiu sa kula por kala mele tele time ia o sunga ya stau wo le ropo o fe o ka fa ia ai fa fitai tele lava ia fa pete fi mana o fa sisilanga ma fa sala longa so se vaenga lava me tulanga tatu fa sala longa vaenga fa pena ia mai sa limax fuka la ma manto Blue TV ya fa sala la watu ai tulanga ya o fa linga matulanga fa pena taurunga el programa le tau ya io le la camera pesele ya tau te fa ma vai ai ale sunga ile li pese la wilo ya sai ai fi moa ta tu firo ile o tsi fia finei fai mai lo ya yo vai ya tau sami sa steak me se fo yo sinau sashimi ya fa fonga si fonga ma tu fio la fa fi fo fio ngale sa lio tu nai ya ila fia finei ai mo le fia fi tau lunga tu le pese fo wo sunga ya sai ya fai se le lenga fa apte tele manuia le no weekend Sick. Are we playing this? Can we play it? Sick. With it. Crew. Ole o langa ringi. Ele ai masisi kongu masa. Ele ai fo isisi o ako koa i manu langi. Ole o langa fo iningei e ei kimi ke vai ai fo kimi ke malosi. Ai o ke manga oia a vea oe malelinga. I le vā malisi o usua kamaka. Whanongo mai ngepe
tala le fili ele mamoi tau mawhai whasi se oi mana tua lau wha moi moi alo mali e pēr lau foi whai matatali ua lau wā mapuana i le toto lau sela ia toi ti mata le upenga ma ia whai oi ma le lenga ia tau lai si o manga e fia umatamata mamoni le alo lau wha ma ia e wha mua le tua lo na lua i matua lo o tata lo mai ia manu ia lo soifua ai ia e tu mawai le tau mawhai a e pa u se to e tu la i mai le nei o langa i wha penau na whai awane i e vai ia e alo ulu wha malosi o ta manu ia tō mai langi ma o ta loto ia tasi ngalue a oi puno wai a e vai tala noa mai le ala whamuri ai alai whai ai ia e mana tua au lelei e ngala umala me so masei ia tau lai si o manga e fia umatamata mamoni le alo lau wha ma ia e wha mua le tua lo na lua i matua lo o tata lo mai ia manu ia lo soifua Awani i e amana ia le pola motu mai i tua te pataula i pea i le lumana i ngalue ma le puro wa i talia pa a pita uli o to fotofonga na mai le ali i tali tono mai lo uso e te taunu ua i le tini e alo ufa a malosi o ta manu ia to mai langi ma o ta loto ia tasi ngalue a oe puno wai a e vai tala no mai le alo famoni ai alai fai ai ia e mana to au lelei e ngalo umala maso masei ia tau lai si o manga e fia umatanata mamoni le alo lo fa ma ia e fa mua le tua lo na lua i matua lo o tata lo mai ia manu ia lo soifua ia fai foi oi ma whakai ka inga i le sea ngā kupulanga ma le sea ngā kupulanga a vai mai lo uso ma lau kufi o lau kike fai kango i wha mau popo mai kalangoa iai wha soa ku fo ina ku iawe i wha whika hudi o no oi